rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawe e kefanu goy kuri arwa e ba mihunge beer fusunna etana furun e shariye fennanti beka kuri malama vegen diyi allah kuri malamataka e kalange ayataka kuri malamataka e kalange rasul kuri malamataka la ta'tadiru tibamihum uzrun udakkash qad kafartum ba'da imanikum tibamihum wani iman kama foga kafaru qabrak matiga imaratek kurmaki manakamake imaratek alafa kama talalan jen mina mihe ko as mehar kiwaden verifon kudinta mulin halakoge miskitan arani bala kiyamo halakoge miskita kiyamet dun tibam jama kurwane ege ebbe shakken nete ebbes mihege ke mananu kurvene wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala emu namadan nade kanne kama yakunun namadan aade munafiqu namadan aade kama kanne kama yak algon men namadan was annani kuveriyeku addashuma fo enage tahqiq qura eruga enage bahure drauge etam masaltake mara marige etam masaltake wakkamuge etam masaltake zinege etam masaltake subhanallah kinatto devana fahara timmana faran hatarwana fahara nuota saaliswana faran eneyan allah uraduma bibimmatiga nikumegen ulumuge fursat libigenti mu'min anhenaku gadakamun enage iffai enage yagubodo khazana ferigane bimmatiga fasadu fadda mihunnaki ei islam dinuga aba mihunnataka hadden hukumen nonnane bayetto aba mihunnataka allah taala wani warugada uquba kanda aluwa aba mihun qatul qurashe nuwata aba mihun saliban arwashe nuwata aba mihunge affa tafatuwane gotun kandashe الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين قدوة للمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم المعاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إمها لبوتي مسلم مؤمن تكون إيمان كمغا أهل ورنا يا أيها الذين آمنوا ندان إباميهم غير رب إباميهم نداء ووا إيمان كمغا أهل ورنا إيمان كمغا أهل ورنا سلام قرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أده ميريوس كوريا ميداني جمعية السلف فراتون دي راجع مسلم رايتون هتكوغا إبامي هنگه دينوغه إيمان تريكم ورغدكو إبامي هنگه دينوغه شرعي حكومتا
ange dinumattaka kuremunda masakkatuge tereng masakkate ade iman kamuge ahulu werinnaki eba mihun e iman kamuge dairage tere wanuma fahu min waregga abada abadume demitibe bayennu ehen kamun eba mihunge hayatuge eki dandiwolutaka wagutawga eba mihunge iman terikama badaltan annamunde natija egotun e iman terikamuge emme mati kunnutaka hamya kuriboshitaka hamya wasulumaki e kamuga iman kamuga mati verigegenwa darumatakel lebigen dane kame e iman kam baliwe nikamati umaki hama efadan nikamati kan libi daruma davvegen dane kame ehen kamun iman kamuga ahuluwerin haajet teriwe beenum wefawani ebami hunge mi iman kan ituruko aro kuruma ehen kam mire jamiyatu salafge aadage matin ilumuge ahuluwerin kure ahuluweriyegge duufulun tiya beefulunna mi hushalalani iman terikan aroko taza qur'ane gota behe ma'lumatake mire algon menna mi ma'lumatu hushala devani falitu sheikh ahmad samir falitu sheikh kiban warang adaberi kamaku algon menna mi ilmuge khazana ge tereng min ware for ko devuma dannawa falitu sheikh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إمها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إمها مسلم أخنا أختم، ألغن منك مجتمع ترين فين من دا مثال كان ألغن من واه كيف شو مكوريغا بلال ألغن من فينيجن دني رمضان مس آسي كمغا وانما مسكت تفورت نما سيتام كورنجه كمكي رمضان ما هوجي كم ريك رمضان ما هوجي كم دوهك فايتوجن ديوما إكو مسكتوغا ميستكونجي سفك ونيو من داك إم فهم مي رمضان مس نيمجن دايرو ألغن من فينيجن دني مسكتوغا مدو بيكو سابيتو تبيت هم همه إيه رمضان مس نيميرو ألغن من مي رمضان ما هوجي جماعة فنون ميهو عيدو के मुनासबतुगा रस्मी को मिस्किंग हवाल कुर्म फोगा मिस्कितुंगे मिहुं फैबागिन दातंग अगुन कोम्मे हरे रमदान मम फेनिगिंदे मदु बयकुनुनी ए रमदान महुगा साबेतु ति मिहुं के तेरे मिहक वेस ए मिस्कितुगा साबेतु तिबे कमक अगुन कन नुफेने हम हेमे अगुन फेनिगिंदे अगुन मेगे मुज्तमा तेरे बय मिहुं दोस कोलकोलुं ए मिहुं के ईमान कं इतुरुवे فرض فسنما در ركعتري شرعي كنتتك ركعتري علم فهوغا دوس كلكم فيوي هلاكوي كوريغا هوري غوتبس ايفرس بودا نوباوكن دات هم مياكم اگمن فين كمي اگمن ادويوي خبره
ಬೈ ಫಹಾರ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ತಕೊಂಡು ಖಬರ್ ಆಗುಮಂಡಂಗೆ ಇವೇಗೆಂದೆ ತನಗ ಅಳಮುಂದಿಯ ಇಮಾರಾತಿ ವೆಟ್ಟುನು ವಾಹಕ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ತಹರೀರು ತಕ್ಕುರುಮು ಎಂಗುನಿ ಮಿ ಇಮಾರ ಅಳಾಫಾವ ಬಿಂಗಾಗ ಎ ಇಮಾರ ಉಫುಲೇರು ಬಾರುನೆಕ್ ಈಗ ಮಾನೇಕಿ ಎಬ್ಬುರಿಯ ಅಳಂ ಗಸ್ತುಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಳಾಫಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಗ್ಗ ಮತೀಗ ದೆಬುರಿ ಎನ್ನುವತ್ತ ತಿಂಬುರಿಯಂ ಇಮಾರಾತೆ ಬಿನಾಕುರಂ ಫಶಾಫಿಕುಂ ಗವಾನಮ ವರಂ ಅವಹಂ ಎತಂ ಫತಾವೆಗೆಂ ದಾತಿ ಫೆನಿಗೆಂ ದಾನ್ ಎತಂ ಹಲಾಕುವೆಗೆಂ ದಾತಿ ಫೆನಿಗೆಂ ದಾನ್ ಮಿ ತಿಂ ಮಿಸಾಲುಂ ಬೆಸ್ ಮಿ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ එකච්ච ಈಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ಹರ್ದನ ಬಿಂಗಾ ಎನ್ನೆಕ್ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಏಗ ಮಚ್ಚಂ ಅಮಲುಗೆ ಕಿಲ್ಲ ಬಿನಾ ನುಕುರವೆನ್ ei dunyawi imarat bina kura faden dihburigi imarat bina kuram beenun kam gawanama emme furatuma visnje kamaki algon men yala bingalaki dihburigi imaran hifete urge bingale kam ga hadan jehen nuhadafi kam gawanama ege itura e hardana nuko sharri taklif takayna kurmat laf kam gawanama fenigen dani waran awahak duko farakkawen daata nuni hen ibaratun dannawanama fatawegen daata sabit nuwek ehm algon men visnalanga wajhe mi binga hardana kurum mi binga hardana nuko algon men nakan algon men ge iman kan aroko taza kon e iman kam ga macca heamal toge killa bina nukurwen islami tarikh awon balafikum gawanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ga ter ahardu hame keni binga hardana kureb ter ahardus sharri taklif tawteren hame keni namadun evves hukumek allah subhanahu wa taala sharu nukurba wajib nukurb ter ahardu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga nabawi madrasain talim hasil kurwa e binga hardana kurwati sahabin ballamundi allah subhanahu wa taala ge amuren annani kon gadiya katto kiyamuma tayyaroge algon men fenigen dia riti namunaye makka madina hijra kurma fahuga algon men terege emme boda waba ekkam ga jehin gole mastu atagiti masal ballo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabawi madrasain faaswe sanadu hasil kofa ashabe kalun kiritu qur'anuge emme ayatege emme kalime fajtanibu tibamihum durwase qur'anuge allah taala wahi kurevum emihunge hittakuga polihunna jaluge kudagolitakun nukura asaru kuri shar'i hukumta shar'i wajibata balagatmuga emihum wani tayyarwe fakka efa kon irakunto allah subhanahu wa taala ga amuru fulen annani emhinti balabala ekam suwalaki allah subhanahu wa taala bawali qur'an miharusyot e ilahu go fem miharusmut hama hemme imanu ge ahul warin ya ayyuhalladhina amanu ve qur'an go allah taala wahi kurwa fiyam eiruge ti mu'minun go wahaka ege murad kurweni miedu la ilaha miedu ya ayyuhalladhina amanu ve wahi kurafkum ganama miedu mitiyo mu'minun ege murad kurwe e murada wanna iruga suwalaki kiwegento e imanu go ahul warin nan egen kuri asaru mi imanu go ahul warin nukuramvi ki vegento allah subhanahu wa taala ga amur fudu taka kemanten nuamvi jawab warasaf ei allah subhanahu wa taala ga maturi kama mi aqida hardana fa nikka aqida hardana fa ekkam gawanama e ilahu ga maturi kama e shariatu ga maturi kama e amur fudu taka timanna kemanten wan jehenakan timanna qabul ko fe ekkam gawanama algon menge huriha kame war fasehawane algon men tibeni allah subhanahu wa taala ga amur fudu annani kum wagutakunto balabala e asikam gawanama den evves farataka belumen nati e kiyamantari wonun evves gotek mu'minun go faratum fenige nuda algon men abadus visnamvi mi iman kon hardana kon mi aqida ge binga warugud kurvet algon balama hinga algon menge terege misalak mihakan a city de city mihakan ai misal es city ki raisul jumhuriya go ofihun a city ane city ki aadage mihaku fonu city tibe fulum ballawa mi de city ade terega ena kantok kurana goy raisul jumhuriya go ofihun a city kawadu ga tankol mati weggana kallawa rakka kof ekiwe ei raisul jumhuriya go ofihun a chakawati e jumhuriya raisul jumhuriya ge makkawa matirkama sharafena gitu gotima namas ane city ellala ekan evas alalu menne fonuwa amur kure faratu gumatiwerikan hituwa netiyam en amal kurumuge ihtiram kurumuge visnimen nuhunnane ehm algonum furtamanna visnambi algon mennaki muslimun kamga wairuga algon men iman wa ilahuge matiwerikama ilahuge qadara izzen e kihaware gechettu e algon menge hituga sabitu ejjikamga wanama
ඒ අලගොන්න මං හිතුවා හර්ධනා වෙච්චකම ගවානම දෙන් අලගොන්න නක එවස්කම බොඩ නුවානේ දෙන් දුනියවේ එවස් මුසීබාතෙන් එවස් චිකම ගා අලගොන්න මං කුරුමතිගා වෙගෙන් නුදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලයි මතවරිවන්ත ඉලාහ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරමනි ලා යඛෆා මින් අමාලිකුම් ෂයිආ ඉලාහු මතිගා මතවරි වඩිගම් වාරුගා තිබෑ මෙහුඟ අමරතොක්තරෙන් එව්වෙසෙච්ච සිඩුනුවේ එහිමි කායනාතුක වෙරිලා තනවස්ගම් වා උඩතක අබුම්ග වෙරිලා මි හුරිහා තනවස්කම අලගොන්නමගේ හිතන් අවමෆෝගා දෙන් අලගොන්නම කියන්නේ අල්ලාහු අක්බර් එම්මෙ බොඩි අල්ලාහේ අල්ලාහු අක්බර් එම්මෙ බොඩි අල්ලාහගේ ذات ෆුලේ ඒ ඉලාහුගේ අමුරු ෆුලතම් මි ඒ ඉලාහුගේ ෆම්මි ඒ ඉලාහුගේ ශරීඅම් මි ඒ ඉලාහුගේ මතවරිකන් අලගොන්නමගේ හිතුගා නෙක්කම ගවානම එව්වෙස් හාලෙග්ගා අලගොන්න ශරයි තක්ලීෆ් තක fakkaefe nun algonun tibeniki algon men nuwane sharri kantettakan ihtiram kurabayka ei allah subhanahu wa taala maturikan neget algon miki hanguda habbi mige tanamaskam mi riwayat musen ingech ballam ange hen riwayat algon men aduhun kursiye kiyachige wah kursiye ki gondi allah subhanahu wa taala wafdi emme bodati makhluqat tare makhluq මිදෙන්නේ හැංගුඩා හැබ්බින් මි කුරුසීගා හැංගුඩා හැබ්බිමුගේ මිශාලකේ බොඩු තට්ටෙන් වත දොලංගගේ තෙරිය හැෆ්ෆති දීනාරු එල්ලා පොතුන් මිශාල ෆස්සතේ ගහාරු කොම්මෙ දෙවුඩගේ දේතරේගා ෆස්සතේ ගහාරු කොම්මෙ උඩේ කඩත් කුරේ මි හැංගුඩා හැබ්බිමුගේ මිශාලකේ ඒ බොඩුකමුගේ මිශාලකේ කුරුසීගේ මිශාලකේ හැෆ්ෆති දීනාරු බොඩු දොලංගේ තට්ටගේ තෙරේගා බාෆොන්නරු එහා තනොසුන් කුරුසි හැබ්බිමා එක්කොන්නග ආර්ශීක බෙට්ටි මේගේ මිශාලකී සහරාගේ තෙරින් එල්ලා ෆොන්න හිලකොලගේ මිශාල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මෙ බොඩි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්ම තෙරස් කලාන්ට දෙන් අලගොන් මෙන් කියා බල අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ් ذات ෆලයන් බොඩි ඒ ඉලාහගේ මතවරිකමේ එම්මෙ බොඩි එහෙම අලගොන් මෙන් දන්නන් ජෙහෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතවරිකම ඒ ඉලාහ ගදරා ඉස්සතා ශරෆ් දෙන් අලගොන් මෙන්ගේ එම්මෙ ෆුරතම ඊමාන්කම වනොත් ෆොමිකියා කලිම වන්නම් වෙගෙන් බේන කුරා කලිම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ්ගේ මුරාද් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මිදේහ කොද්දෙනි මි කායිනාතු ගාවා හුරිහා තකච්ච මිල්කුවෙගෙන් වා හැමකෙනි ෆරාතකි අල්ලාහ් අල්ලාහ් උනුම් ෆරාතක එව්වස් ආරේ බාරේ ලිබිගෙ නුවේ තිමා කියමන් තෙරිවාංජේ තිමා එෆරාතේ කුරුමතික නිකමති වාංජේ හැමකෙනි ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුලි මි කවුණු දේහ කොද්දෙනි මි කලිමාගේ මාන මි කවුණු ගාව කොම්මෙ හරකාතක කොම්මೆ සකනාත දේහ කොද්දෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකම් ශාර් විදාලු එහෙන් ෆයා අජබන් කයිෆ යුසල් ඉලාහු අම් කයිෆ යජහදුහු අල්ජාහිදු වලිල්ලාහි ෆී කුල්ලි තහරීකතින් වෆී කුල්ලි තස්කීනතින් ශාහිදු තදුල්ලු අලා අන්නහු වාහිදු කීනෙන් ඒ ඉලාහන් උරදෙනි මිස්තක නුන ඉලාහ වඩිගම් වාකම ඉන්කාර කරන්නේ කීනෙන් කවුණු ගාව කොම්මෙ හරකාතේ කවුණු ගාව කොම්මෙ හනුහුම දේ කොද්දෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකම මි කවුණු මිගොත හිඟම මෙදෙනි එකලාංග නුන් එව්වස් ෆරාතේ බාර මෙතනුගා නොහිඟාති අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබනි ලව් කාන ෆීහිමා ආලිහතුන් ඉල්ලල්ලාහු ලෆසදතා උඩතක අබිමුගා අල්ලාහ් තාලා ෆියවා එහෙන් ඉලාහෙ වාකම ගාන මෙතන් ෆසාද වෙජ්ජා අනේක එතන් මි නිසාමක හිඟමු නුදානේ අනගාතුක වහී කුරබනි ඉදල් ලදහබ කුල්ලු ඉලාහින් බිමා ඛලක් කොම්ම ඉලාහක් වස් ඒ ඉලාහක හෙදි තකතිෆාගේ හිඟජ්ජාහේ වලා අලා බඅදුහුම් අලා බඅද් අදි එන් ඉලාහක අනින් ඉලාහක මච්චන් අරාගෙන් ෆී මුලි කවුණු දේහ කොද්දෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකම් මි කලිමාගේ මාන දේහ කොද්දෙනි මි කවුණු ගා හුරිහාච්චවනි මි කලිමේ කියමන් කුරයිෆා අල්ගොන් මෙන් ඒ කලිම මි කියනි ඉස්ලාම වොන්වර් ෆෝවා කලිමාගේ ශරහාගේ එත බෑර වාහකින් අල්ගොන් දෙක්කිදානේ එමෙෂේ තෆ්සීර් දාක අල්ගොන් බෙන් මෙන් නු මි ඉෂාරා කොල්ලා අල්ගොන් දාන බල්ලමා හිඟා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරින් වඩාගෙන හුරිහා රසූල් බෙක් කොම්ම රසූල් බේකලගේ දාවත් ෆට්ටම කීත කුර්ආන් වංගවාෆනි قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره විදාලුවේ ඒ කවුමුගේ මිහුන්නේ තිබෑමෙන් හැම කෙන අල්ලාහ් අලකුන් කුරාෂේ එකලාගෙනුම් ෆරාතේ තිබෑමෙනක නුවේ අලකුන් කුරාක් එකලාගෙනුම් ෆරාතෙන් හග්වෙන් අලකුන් වේ නෙතේ හින් එබසිලා මි හුරිහා රසූල් බේකලුගේ දාවත් උඩතකා බින් කාම කුරේ ෆාවනි මි කලිමාගේ හග්ගුකා මි කලිමාගේ මානාගා මි කලිමත හකී කුරමට්ටක ශරීයත් තන්ෆීස් කරන ශරීයත් බාවලෙ වුණි
mi kalimettaka jihad sharu kurawani mi kalimage hagguga huriha rasul bekon jihad ko shahido fawani mistakun Allah subhanahu wa taala ge ekkawantakan sabit ko kiyamantari wanje hamekeni farataki e ilahu kenge mattaka bimuga hinganje tamfiz kuranje hamekeni shar'i nizamaki mi kainatu wari ilahu ge nizam ka mistakun sabit ko dir mattaka mi kalimage sawbun swarge ka narake lewuni mi kalimaya haggu ada kuffi mihun swarga wannani e kalimage haggu adano kuffi miha narake wannani mi kalimage sawbun siratu mage Allah taala lawafani kalima kiya e kalimage haggu ada kuffi miha e siratu magun aman kamay kuras quran mi kalimage sawbun mizanan Allah taala bahatta afani mi kalimage haggu ada kuffi miha ge he amalata burave swarga wannane e kalimage haggu ada noko ege wajib ada noko fimiha narake wanna mi kalima behegotun hisabu ga suwal kurweni e kalimage haggu ada kurento kalima kiya en oluwali to makaru hedito nuwata e kalimage haggu ada kurunto ei mahshar ga maidanu ga suwal kureko mistakum mahshar kurweni la ilaha illa allah mi murad furihama kurto suwal kuromattaka ei kudakamennu kainat muli kainatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wafa huriha takecchen emana deha kurman dairuga ilaha tasbiha sanakiyamun dairuga ei kuda kamennu ei matiyuregem wa izzatiregem wa ilahege ekkawontakan e kalima deha kodde algon men wanjeheni e kalima ga hulwarin wanjeheni Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantariwa e ilahoge matiyurikan danna e ilahoge shariata bolamba bayka mulimi kainatu kiyaman kurefa wairuga henguda habbin kiyaman kurefa wairuga kuda insanaka devvi kuda ikhtiyarakum e insana Allah subhanahu wa ta'ala uredani evve salega hemve gennuwan algon balama henga demme agon me ishara kuri henguda habbin mitantanuge tanavaskama bodkoma balafa mi insanage kon nisbaten onnani bimuga jabbaroe e ilahuge ayattaka fursarako e ilahuge ayattan aduna hangule ulumuga e insanage vishnu wate insanage nisbat ve fulum ballawa Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluga hanguda habbimuge misalaki mihe gatugonno revi otterege misal Allah ta'ala kurwani wama qadarullah haqqa qadrihi ebe mihun Allah subhanahu wa ta'ala qadar kurum jewra qadre nukure wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah qiyamatu Allah subhanahu wa ta'ala bin ekkon hippawane was samawati matwiyatun bi yaminihi adi hangudu Allah subhanahu wa ta'ala kana faratuga olale ifawane yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijil lil kutub eduhaki urtan Allah subhanahu wa ta'ala foten olalawwa duwas ekalaange evves kam bodugen nuwe ekalaange komme kam polodumantaras kalaange ekalaange nimma fi hukumay evves badalgen wene evves faraten nuwe mi kaliman deha koddeni mi algon men kiyametibi algon men abadu aduham ngonani mi kalima algon men bangiga duwala ku fasfaru ಇವಮುಂದನಿ ಮಿ ಕಲಿಮೆ ಆಗಟು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಮ್ಮ ಬಂಡು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಫುರತ ನಿಕುನ್ ದುವಹು ಅಡುವೆಗಿಂದಿ ಮಿ ಕಲಿಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಐ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಕಂಫೆ ಗುಡುಬಾಂದಿ ಕಲಿಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಬೊಡು ಅಮಂಗೈ ತೌಹೀದ್ ಕಲಿಮ ಅಡಿವೆ ಮುಜ್ತಮಾಗಿ ತೆರೇಕ ಅಳಗೊಂಡ ವಾಂಜಿ ಹೇನಿ e kalime izzata qadar ada kora e kalime ge wajib ada kora baykan Allah subhanahu wa taala keman tari wa bayk hurimas dan ifadan duniya ga huriha takichin ilaha keman kori fawaro duniya ga huriha takichin ilaha tasbih ki ayruga e tasbiha ga algon men keman tari kama ay ko bari wanje hene algon men engen kam gaes neen kam gaes huriha insan meswani ilaha keman kori fa insana deifan kodo kodo ikhtiyare Allah subhanahu wa taala wahi kurabani تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن حنودا حبين إله تسبح له السماوات السبع والأرض حنودا بين إله حمدك يا تسبيحك وإن من شيء إلا يسبح بحمده إبسچنوي إله تسبيح نكيا إله حمد نكرا ولكن لا تفقهون تسبيحهم إهنكم كتبامي هنن إفراتك تسبيح أي كباكمن نيجنيه هوريها تكتشين إله تسبيح أي ورتك أبو مجمل كوري فرع الله سبحانه وتعالى وحي كرمني قل لمن ما في السماوات والأرض خلفنا بدال واشي
ಉಡ್ತಕ ಬಿಮುಗೆ ಮಿಲ್ಕುರೆ ಕಂವನಿ ಉಡ್ತಕ ಬಿಮುಗ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತವನಿ ಹುರಿಹಾ ತಕೆಚ್ಚವನಿ ಕೊಂ ಫರಾತಕಂ ಹಿಜ್ಜೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ವಿದಾಳುವಾಶ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹುರಿಹಾ ತಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿಲ್ಕುರೆ ಕಂವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ كتب على نفسه الرحمة إكلانge أميل ذات فلك أوغاوانتك رحمة بني كان ألوا ليوافي لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قيامة دون تبامهم جماعة كربانة إيه إبن شك نته إبن سميه كي منانو كربانة إله ويرس كلانge إله ملكوري كمبني إكلانge راد كربادو كن تبامهم جماعة كربانة الذين خسروا أنفسهم إبامهم نفسك أميلن هلا كل ميهم فهم لا يؤمنون إبامهم إيمان النوار هنا آياتك الله تعالى وحي كرباني ولله ملك السماوات والأرض ارتكا بمج ملك وركمني الله سبحانه وتعالى وإلى الله المصير تبامهم نمم بني الله سبحانه وتعالى حضرتش إهابة وانت متري وانت إلهه كدربارغا كم ميهكو إميهكو عملك بهكو تن جواب داري وان جهنه إلهه كهابة إميهكو إله بمغا نور دينه أقول منك عبد الله بن عباس دالوني كل من عصى الله فهو جاهل الله ورد كم ميك جاهلك متاغا جاهل كمكي إن نينجي تشكي كوبا زينه كورا ميها جاهلك إن نينجني زينه كورون حرام كمنو إن نينجني وكم كورون حرام كمنو إن نينجني إن ورد إلهه متوريكا إيه جاهلك واسوبك إلهه متوريكا إنجينما الله كنور دين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوري لو تعلمون ما أعلم تمن كليفان إنجي ودا غنوا ورا كليمن إنجي كم غوانم مانك الله سبحانه وتعالى متوريكما إله نركا ميستكون دبا عقوباتا هريها كم تمن كليفان إنجي ودا غنوا ورا تبامن إنجينما لضحكتم قليلا تبامهم ورم مدن هيني ولا بكيتم كثيرا تبامهم ورجنان روي هدانه روايات كنني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا إمهم مول فلومتيجا أنغلا روم فت إله ماتيركم غا بيروتكم إمهم إحساس كرم ف إمها حكم نياي وني الله سبحانه وتعالى الله تعالى وحي كرمني إن الحكم إلا لله هوريها نيايك حكم وني الله سبحانه وتعالى إكلانجي هوريها كم الدين وديكم بارس كلام كوريك رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرشيك متيجا استوى وديكم باكم وهي حديث كربا حديث كربا لا يخفى من أعمالكم شيئا إكلانجي ها متيجا وديكم بايروكا تبامهم كتنين إبسميك عملك إكلانجي سيروك النوع الله سبحانه وتعالى وحي كرب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله كلفان بدال واش تبامهم هتوغا اتش فوريكم غاوينمس ادي فالكوريكم غاوينمس الله سبحانه وتعالى كان دينودي كنوي ويعلم ما في السماوات وما في الارض ادي ورتكا بمغاوا هريها تكيچ هريها كم كلام دينودي كنوي والله على كل شيء قدير ادي كلامي كم كمك كولدو منترس كلام اهن ايته وحي كرمني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إكلام حضرت جواني غيب جت أردن لتا إهن إبس فراتكن إكن إنجن نوي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر أدي إجمع كندوغا هريها كم إكلام دينودي جنمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها غاكم فتبتكم غانوي إكلاغ علم فلوغانوا تنودي نغنوا كتاب غس كتاب فك دنيا غونانته نما سيفس غهج فتك حركات غهج فتك ويتم كم غاوينمس الله سبحانه وتعالى إفتك حالو تنودي غنوا كم تنكم غاويس ولا حبة في ظلمات الأرض هذه بيمج عندي كم غاوا أترك كم غاويس أوشك كم غاويس ولا رطب ولا يابس
adi bimugawa hikiyecche loicche kamugawiyas illa fi kitabim mubin fotegga bayan begma fotegga liifanwa huri hata kecchebun liifa huri hata kecchen Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu floga mi vishnu algon men awma foga algon menge huri ha kame algon menge huri ha gulume ulume Allah subhanahu wa ta'ala khalas kurunche e ilaha kiyaman teriwan je e kiyaman terikamge faada awti algon menna duniya ga huri ha altakun kafaru ekamga avinames huri ha altakun kufuru ekamga avinames Allah subhanahu wa ta'ala hamduli bodigam waras kalange e kalange zaad fulang evves kamen uni nuwane e kalange altakunge taqwa ekun altakun kura salih amalakum evves faada nuwane man adrusul bi Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu kiban e kayfan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban riwakurbi qudsi hadith se gasawe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi etibang Allah alatukunne timan raskalange anyawarikan timan raskalange zaat fulan haram kuro afwan waja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu adi ei haram kamekkamuga levime tibami hunge tereges fay tibami hun ebbeka anyawari nuwash ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu etibang Allah alatukunne timang Allah eba imiheka tedbagunu dakwa fi komme miheki magufrid famiheki fastahduni ahdikum faytibamihun timan raskalang hadratun tedmagan edeshe timan raskalang tibamihun tedmagu dakwa hushime ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum timang Allah artukunne timang Allah imiheka kaanu devwa fi komme miheku hunnani husgora bandhaife faytibamihun timang Allah hadratun khata kitchen edeshe rodi barakatan edeshe timang Allah tibamihun kan dewa hushime ya ibadi kullukum 'arun illa man kasaytuhu ya ibadi kullukum 'arun illa man kasawtuhu timang Allah artukunne timang Allah emihe oriya niwa nukuraba fi miheku hunnani oriya timang Allah dannawari fastaksuni timang Allah dannawari aksukum timang Allah timamihunge awra niwa koddewa unu oriya niwa koddewa hushi ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a timang Allah artukunne tibamihun reganda duwaluga faafu kurame timang Allah tibamihun faafata fuswani fastaghfiruni aghfir lakum timang Allah tibamihun faafu songe dannawashe timang Allah tibamihun faafata fuswa dewa hushi ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni timang Allah artukunne tibamihun timang Allah evves gelmen nudevene ihsabat tibamihun fora fennete timang Allah zaat fulan evves gelmen tibamihun nudevene walan tablughu naf'i fatanfa'uni adi tibamihun tereng evves miheka timang Allah faada manfa evves nukurvene ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum timang Allah artukunne tibamihun gisse gosami hunna fahun annane hami hunna wa insakum wa jinnakum tibamihun emmeha insinna jinninnaki ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum tibamihun tereguri emme taqwawari miha evvaran emme taqwari kam gawinames ma zada dhalika fi mulki shay'a ekam wasamun timang Allah ga mulku fulan evves cing utirnuwan law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum tibamihun isse gosami hunna fahun annane hami hunna huriha jinninna huriha insinnaki tibamihunga terega huri emme nubamiha evvara nubami hek mihun kamuga vies timang Allah ga mulku fulun evves chinguninwane altakun kura faafaya altakun kura he amalga huriha kam bani ebami hunna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni timang Allah ga altakunne tibamihun gisse gosfami hunna fahun annane hami hunna emmeha jinnina insin ettanakan evve fasaluni timang Allah denneyuma fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu emihu ko edun kame huriha kame timang Allah fudda devkam gawiyas ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr huriha kame fudda dinima emihu ko edun huriha kame fudda dinima timang Allah gawa kalanga mulku fulun
ekalaange khazanai kanda tino hek koppa fanne kima unu ambarnune uninwa ekalaange huriya khaz urtakabumge khazanaage veres kalam ya ibadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum hanak ehnakum ei tibamhinga amaratu jazaati man Allah tibamhina devani hisab kurama faga thumma uhsikum iyyah din e amaratu hisab kurama faga tibamhina haqqu jazaati tibamhina devani faman wajada khayran falyahmadillah hiyogote fenum miha e bhai hisab ellama faga swarga wannan jehunu miha falyahmadillah فإن الله حمد كراش ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إنهم قلت فينهم ميها إجماعنا كي حساب اللهم فوقا نرك الدان جهون ميها فلا يلومن إلا نفسه إنك نفس منو ملام كراش هم الله سبحانه وتعالى فودي وديكم وا حمد لله وديكم وا رسكلانge ekalaange zaat fulan evve sechen unin wane alun kura faafekum adiham emme ekalaange zaat fulan evve sechen iturun wane ekalaange mulku fulan evve sechen iturun wane alun kura he omalakunne ehuriha echchige faadaya darumaya sawaboti alunna Allah subhanahu wa ta'ala hamdu libodigum wa fudi wodigum wa raskala din algon balalama hinga algon men esife kun sifa libifawa algon men esife libifawa kama da'wa kura iman kan mirege mawdu iman kan taza kuro bisnairuga iman kan ei konkala kamettu iman kan dalil kurani kon kamakatto imanuge ahulwerin furihama koranjini kon kametto sunna jamaatuge ilmwerin iman kamge ta'rif kurwa fawairuga iman kamge waram muhimmu timbe himonu wafa ei hitun yagin kura hitun qabul kurbe efoga e qabul kur etchik ene dulun iqrar quran efoga hitun qabul ko dulun iqrar wi etchen enege amarata kun dakkane mitin shartu hamanu akam gawanama eneki furiha mu'minekam ganwane adi iman kamaki mihage hewmartakun iturwe mihage nuba amartakun uniwaich mita arifa balafikam gawanama duniyega misakun iman kamga baben ebe ebbe ki hame keni dulun iman vi mihu hame keni hitun iman vi bay dulun iqrar enwe name semihunge hig qabul kure ei Allah subhanahu wa ta'ala tedmok ibamihunge wahak Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraf Musa alayhi salam qawmuge mihu Musa gafanu dekkevi huriha ayat dekkev foga emihuna yaqim enguni Allah subhanahu wa ta'ala rasulakama ei tedu hagik names وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إبامهم النفس يقين كرا حالوغا أنيا أمريكما أداوة تريكما يكو إبامهم يتكتش إنكار كري هم إكن إيمان كان هيتوغا وتس هم إكن الله سبحانه وتعالى باوالا ورسالة تنغي رسالة كما قبول كريكم غاوي نموس إيغ مچ دنگون دبا تيماغ دولا أمرت بنا نكرا كما غوانما إي إيمان كما إبس فاداي من anabaki dulung adi hitung iman vimi hameken dulung igwar ko hitung qabul kurimi eves imanu ga holwarin kamga nuwe iblis enega dulung iqrar of Allah subhanahu wa ta'ala ekkawant adi hitum masikan qabul ko foti ena dua ko rabbi anzirni ila yawm yub'athun hadda bulkuras kalak qala anzirni ila yawm yub'athun ena buni timanna mahsharuga maadana hamaya mane ki alum fonu veduha hamaya faskuru afati ena edifat Allah subhanahu wa ta'ala ena enge ena qabul kure names halaku mehunga terem vegen diyai hama heme balama hinga makkah mushriku mes qabul kure Allah subhanahu wa ta'ala ibamehunga rabbuka ibamehunga ufaddi Allah subhanahu wa ta'ala hama hemme urtaka be mufaddawi Allah subhanahu wa ta'ala ke bam qabul kure Allah ta'ala ke to Quran wahi kurbani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kadayfan bam hina sual kurba fiya urtaka be heddevi kaakuto hama kashorun bam him bunane Allah ehin ayati wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah bam him mufaddawi kaakuto kadayfan bam hina sual kurba fiya bam him bunane hama kashorun bes Allah ya ufaddi iman kan dulung iqrar ekam ga winames hitun qabul kurikam ga winames emihunge iman kan ei
ಕಬೂಲ್ ಕುರುವೆ ಚಿಕ್ಕಮಗ ನುವಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಬು ತಾಲಿಬ್ ಕೊನ್ ತಾರೀಫ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನುಕುರನಿ ಹುರಿ ಹಾಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಹುರಿ එකන් ඉකුරාර වගෙන් හොරි නමස් කවමුගේ මලාමාත තක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තබානුයි එකවම සොබුන් ඒනගේ ඊමාන් කම්බස් කබූල නුකරමු ඒන කුරි මසක්කතුගේ එවස් ෆාදායන් හගීගි ෆාදායන් එන් නුලිබෙදියයි ඒ ඊමාන් ගහලු වරින් කම ගන්නවාත් දෙමොදි හැම එකෙන් දුලුන් ඊමාන් විමිහු බේරු ෆුෂුන් ඊමාන් කන් දෙක්කි මිහු හිතන් ඊමාන් ක අසර නුකරේ එමිහුන්ගේ ගුණවන්තකුන් එවස් කාල අමලුගේ අසර නුෆෙනේ නමස් තිමම් මෙන්නකි ඊමාන් වෙජ්ජාම බුනි මිහු එමිහුන් කෙනි මුනාෆිකුන් මේ අලගොන නම්බර සමාලවන් ජේ තංකොල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවි وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ මිස්තකුන් තෙරේගවේ තිමම් මෙන් අල්ලාහ් ආඛිර දුන් ඊමාන් වෙජ්ජාම බුනා බයික وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ එබැමිහුන් ඊමාන නුවේ බුනා බයික බේර ෆුෂුන් ඉස්ලාම් කන් දක්කා බයික නමස් එමිහුන් ඊමාන් වකම ගා නුවේ සූරතුල් මුනාෆිකුන් الله سبحانه وتعالى من صفة بيان كرة وحي كرماني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كذا فان قات منافقون آسيا بنانه تمام من هيك يوم كذا فان الله رسولك والله يعلم إنك لرسوله الله تعالى دين ودي جنوي كذا فاني كلام رسولك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أدي الله تعالى هيك ودي جنوي منافقون هذاني دوجة منافقون هذاني دوجة أي يمين الله رسوله يبوني من إنون دوجة تمام من قبول كرمه تمام من إيمان بمتي الله رسوله يمين قبول النكرة يمين هيتوكا إيمان كمن نك يمين هيتوكا واني كفر فروافا نمس شرعي حكم تك بير فرون كيمان توري غولاني එමිහුන්ගේ නෆ්සා ෆුරාන රක්කාතිර කුරුමට්ටක එමිහුන් එංගේ තිමම් මෙන්නක මීනුන් ගොතේ නෙක්කන් තිමම් මෙන් දුනියේක තිමම් බේනුන් කම ගවාන හැම හැම එමිහුන් බුනේ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا එබැමිහුන් බුනේ තිමම් මෙන් අල්ලාහ් එකලංග රසූලා කිවම් වෙච්චාමේ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يفوقا ايغترم فريق جماعتك بيكو الله سبحانه وتعالى اكلان رسولك امر فرقستي وما اولئك بالمؤمنين ابامي هني امام بابكم غانوي وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ابامي هن حق لبن انكم غوانما ابامي هن كيمن تركما يكو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اكلان رسوله حكما آد එමිහුන් ඇක්චුලි බෙන් ඔන්න තැනක ආදේ මී අලගොන් වර සමාල වංචේ තංකොල අලගොන් මගේ මුජ්තමාව තෙරේගා ඊමාන්කම දාවා කුරා මිහුන් ඉස්ලාම්කම දාවා කුරා මිහුන්ගේ ෆරාතු මි සිෆ වරබ්බොඩ ෆෙන්නමුගේ බදේ තිබම් මෙන්නක ඊමානු ගහලු වරින්නේ බුනා අයරුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආයතක මලාම කුරුමා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතා එකේෆානු ගොත මලාම කුරුමකි අලගොන් මගේ මුජ්තමාව තෙරේගා ඉස්ලාම්කම දාවා කුරා මිහුන්ගේ හිතුගා එබ්බෙස් එච්චෙන්නති කුරාකම ඒ එවස් කමෙන් නුකමක බෑ බලාෆා කමෙ නමස් ඊමානු ගහලු වරින් කිබෑන් එෆත කමෙන් නොනිකුන්නානේ මුනාෆිකුන් බල අලගොන මිසිවතක බලාෆිකම ගාන මුනාෆිකුන් සූරත් තෞබා ග අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى එමු නමාදන් නාදේ කන්නෙක්කම යකුනෝන නමාදන් ආදේ මුනාෆිකුන් නමාදන් ආදේ කම කන්නෙක්කම යකු අලගොන මෙ නමාදන් වස් අන්නනි එමිහුන් ආදේ කන්නෙක්කමයි ولا ينفقون إلا وهم كارهون එමිහුන් හේදනු කුරේ නුරුහුන් තරීෆා වහලු කනුනේ හේද කුරේ එකම නුරුහුන් තරීෆ zakat නරේකම ගවන ගදකම අත්ලෙ වෙච්ච එකම නුරුහිෆා අලගොන් මෙන් ඒ හේද වෙස් නුකුරණි zakat වෙස් නුදෙනි කුරිමස් දන්නේ ෆදා අලගොන් මෙන් තෙරේ මීස්තකුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතා ඉස්ලාම ශරීය හුකුම් තකා කීතු කුර්ආනුගේ ආයතක මලාම කුරමුන්දනි එයි එවස් වරග්ගේ නුරක්කාතරිකවකම ගනුබලා තබූක් කංගුරාම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබේ කරන මුනාෆිකු මලාමක් එමිහුන් බුනේ මි මුහම්මද් කාරේගේ මෙවලේ මිහුන්නකි හංගුරාමගේ මෑදානුක ෆිඬි කාම් වෙජ්ජියාමු
wargod bayki mifada ibarat take asabe konna beotun ibam dik kit qur'anuga ibam fadhihe kurwa Allah subhanahu wa ta'ala surate bawala bafani munafiqun birugane emihunge hitugawa kantatta fadhihe kura faal qur'ane suraten Allah ta'ala bawala fan قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون تبامهم ملامك كراش الله سبحانه وتعالى تبامهم تبيرغن كنت نيروانے ایک معنی کہ بامهم ہتوگار رکھا کو فوا مکور کما ہیلتوگے کنتن الله سبحانه وتعالى فضيح قربانے الله تعالى وحي قرباني ولا ان سالتهم تبامهم كليفان بامهم سؤال کو فيهم بنانے ليقولن انما كنا نخوض ونلعب بنانے تمم کل مجا کو سکرات جن دکی واہ کے اصحاب کو نہ بیوتن دکی واہ اے واہ کن سوال کریما اے محمد یار من ehn dekki waake nuune ki ahar men kulma ja ko sakarajan dekki waake men dibegen dekki majlis ga dekki foni waake ehn dekki waake nuune ki asabe kan malame kuri namis ballo Allah taala ge jawabu ga wahi kurmani qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kale fan vidal washet tibamen Allah hasha wa ayatihi kalanga ayat kara wa rasulihi kalanga rasula kuntum tastahzi'un tibamen malame kura kam gawani Allah hasha ekalanga ayat kasha ekalanga rasula mitaballwa visnana jetan kolaki munafiqun dekki wahaka aterega Allah subhanahu wa ta'ala ga wahake nek ekalanga ayat go wahake snek ekalanga rasula ga wahake besnek namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawe ekefanu ga goy kuriyarwa ebame hunge beer fusunna etana furun e shariye fennanti beka kuri malama vegendi Allah kuri malama taka ekalanga ayat taka kuri malama taka ekalanga rasula kuri malama taka mi algon waras samaluan algon men terega mi ko sunnate ke bonafiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gotake bonafiya mu e malama kurmaki evvis kamek kam algon men nudek jessuma fursar kurmaki amukam mihege bodburu gayan ala fiya mihege moonu niwa ko fiya mihege tumbuli bahatta fiya nuwata enom ves sunnatu amale miheke man fenijikam gawanama Allah ekalanga rasula bunajikam gawanama e malama kurmaki algon men terem waragina mihun kuraka adihama eya ekkom ekala iman kamang emen dawa kore aharmannaki iman ga hulwerinne aharmannaki taqwa awrinne aharmannaki salih mihunne namas mi sifa war faal kam bodu tegga madina ga munafiqum mi hadisa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jamal kul karing as elifa uzur dakkani muhammad hende ki wa ke nune qur'an Allah taala wahi kurmani la ta'tadhiru tibamihim uzrun dakkash qad kafartum ba'da imanikum tibamihim wani iman kam foga kafaru fe ehem wima mege nurakka tan kulaki algon men evves echennun kamga hita rasulullah sallallahu alaihi wasallam gotaka ekefanu ga sunnatan ule bayaka qur'an malama ngai algon men deenum berweg hingadana kam la ta'tadhiru uzrun dakkare qad kafartum ba'da imanikum tibamihim wani tibamihim iman kam foga kafaru fe min urakka kam timamene nengi tibena mes deenum mistakum berwe hingadana kam ehem wima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam nisbe ko fikam gawanama timamene eche nenge kam gawanama eya dekola wahage dekkumaki timamenge hituga iman kan nekkamuge sife adihama ehemme timamen iman kan berwe kufuru ge tarha ge tere timamen wadige hingadana kam mikom warbodan awgunum samalu anje anek kamaki ebami hunna haggu libe tanegga ebami hunna etiware liben onna tanegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariya kiyaman terikama annane misalaka balamahinga ebami hunga tere mihak manaki nifauga ahulwarin tere mihako mihege muda wagan nagafekam gawanama den rasulullah sallallahu alaihi wasallam nannane ei enge timammenge akkan kandane gossiya den dani international law ike walugano namas emihunga muda ehem mihako nagafiya yatu ilayhi mud'ini kiyaman terka islam shariat enge timanmen emihunga akkan kandane ei nifago ei munafiqun sifa ei iman kam sifa no imanu ga hulwarin komme halag gawies Allah subhanahu wa ta'ala hukma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukma ruhen Allah subhanahu wa ta'ala sual kurbani afi qulubihim marad
එබෙමින් හිත්තෝග බලි මඩකෝවනි කොම්බයියතෝ ಶುಭಾತಾ ಶಹವಾತುಗೆ ಬಲಿ ಶಕ್ಕುತಕ ವಹುಮುಗೆ ಬಲಿ ಅಮಿರ್ತಾಬು ಮತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಸೂಲು ಕಮ ಶಕ್ಕು ಕುರಣಿಯಮಿ ಏಕೈಫಾನ್ ಹುಕುಮ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಿದಾಂತೆ ಶಕ್ಕು ಕುರಣಿ ಅದುವರೆಕಮ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಿದಾನತೆ ಅಮ್ ಯಖಾಫೂನ ಅನ್ ಯಹೀಫ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿಂ ವರಸೂಲುಹು ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಎಬಾಮಿಹುನ ಬೇಇನ್ಸಾಫ್ ಕುರೋಫಾನತೆ ಮಿಹುಂ ಬಿರುಗನ್ನನಿ ಹೇ ಎಕಲಾಂಗ ಹುಕುಮಂ ಎಬಾಮಿಹುನ ನಾನ್ನನಿ بل أولئك هم الظالمون أديكتا إبامي هني أني أورين الله سبحانه وتعالى حكم نوره مي هني أي أني أورين إهين ألقون بيجن نوان ألقون من هيتن أرا ألقون من هي لوبي كرا كمجا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيمن تريفا ألقون من باكي تين أدوها هي فيما ألقون من باكي وني وني لبوا نشاه هي فيما ألقون من باكي إدم فودم بينهم فيما أي කියමන්තරි නුවේ එච්චකි හුද්දෙච්චකම ගහදා එයි එවසාරගේ ඉමාකම සිෆෙන්නු කියමන්තරි මීහා තිමා කිතම කුරාහිවකමකම ගාවියස් ඒගේ ශරයි හුකුම් අවම ෆහගා එකන් දූකොල්ල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මග රුජුවාන ෆහරගස් තිමා මෙන් කුරාහිවකන්තන් එයි ශරයි ගොතුන් හුද්දකන්තත්තෝග හදා කරෙන් ඊමානක හොලුවරින් නුවානේ අල්ගොන් මෙන් තෙරේගේ ෆෙන මිසාරගේ ලවකියාමි මීජේ කුලෙමි අදීනු මසල්ලාහ් තාලා හරාම් කරේ කන්ත කුරාමි කීරිත කුර්ආනක ආයතකම ගාවියස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වලකම ගාවියස් තිමා ඒ කුරාහිව ෆාහිෂ් අමලා දෙකොළ ඒ අමල මනා කුරායිච්චකම ගාවනම ඒනකන් එවසෙච්චනු වෙක් තීමා කුරින් බයක දක්කාවලන වාහකේ තීති වන්නන් ගබූල් කුරායිච්චනු කොබ එනගේ ඊමාන්ක ඒනේ සාබිත් කොද්දෙනි ඒන අංගාදෙනි හිතුගා ඊමාන්කම එන්නකම නිෆා උගසිෆ ඊමානු කහුල් වරින් වානි කොම්මෙ හාලතෙක් ගවස් Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman teriwa eilaag hukuma ruhe baik surat muhammad ga Allah subhanahu wa ta'ala munafiqun ge ehen sife bayan kora afa algon munafiqun sifatan me kiyani algon mege terega iman kama dawa kora mihunge me sifatan hurima algon men amri nafsa muraja kuram bi timanna mi konkala mi hetto timanna iman kama dawa kurma fahoga timanna nuruhe kantak timanna kurahinwa kantak sharoga bhurito මත තිමන්න බේනුනවා කන්තත්තකේ හුරිජ්ජකම ගාන මේක මානකි තිමාගේ හේතුගා නිෆාකම බොට්ටේ ඒ එල්ලා නුලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාන් වි මිහුන්කුම් තෙරේගා වෙගෙන් නුදාන අල්ලාහ් තාලා වහී කරමනි ذلك بأنهم قالوا එහෙනි එබෑමිහුම් බුඤ්ඤේ සනුතිඋකුම් ෆී බඅදිල් අම්ර් තිමමෙන් බයකන්තෝ කලෙම්න තබාවානම තිමමෙන් රුහේ කන්තත්තෝගා තිමන්නමෙන් කුරාහිබ්වා කන්තත්තෝගා ඉස්ලාම් දී බයකන්තත්තෝ තිමන්නමෙන් නුරුහේ තිවන්නම කුරාහි නුවාකමෙක්කම ගවානම ඉස්ලාම් දිනක තබානුවානේ ඒ මානකි හවා නෆ්සුයි ඒක දීනෙන්නු වල්ලාහු යඅලමු ඉස්රාරහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබෑමිහුගේ සිද්දුත දෙනවඩි ගන්නවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුගේ මරුග වගතුගා එෆද මිහුගේ මරුග වගතුගා බයකන්තත්තෝගා ශරීයතන් අමල් කුෆා අනබ්බයකන්තෝගා තිමාම නුරුහේ කන්තත්තෝගා ශරීයතන් අමල් නුකරා මිහුගේ මරුගේ වාහක බයන් කර වහී කුර්බනි فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كهينه إبامه مر الله سبحانه وتعالى هيبوارو ملائكة بيكرون إبامه مر هيبام وداعين إبامه بركشتو كيا مون متيجا ثلوان أي هدي إهانة نيومه والملائكة باسطوا أيديهم ملائكة بيكرون يبيفلون أتم مرو باقين أخرجوا أنفسكم تبامهم نفسه النرش فرانا نرش أي نوكي من تري ميهونج حالة مروا وقتوا أي نفاق هلورين حالته الله سبحانه وتعالى كشريعة تمامن هوا نفس التباكو تمامن دوهها كمكمغا دوه إيدي كمكا تبايا فنيدي كنتو تبا نوامهم شف أي كلام آيتك بوداوي ميهونج مروا وقتوا الله سبحانه وتعالى إميهن كنتو قربان قوي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إهنا آياتك الله تعالى وحي كرمني إميهم فرانة ملائكة بيكلون هيبوا عذابك ملائكة بيكلون فرانة هيبوا يجي ماتشن أربعان ودا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تمن الله آيات دوكو آياتك بداوي ميها لا تفتح لهم أبواب السماء
එබෑ මිහුන උඩතක දොරත නුහුළු වේනේ වලා යදුඛුලූනල් ජන්නහ එබෑ මිහුන සුවර්ග නුවන්නානේ හත්තා යලිජල් ජමලු ෆී සම්මිල් ඛියාත ජමල තිනෝහුග ෆගෑම් වදුෆ මද්දාන්දෙන් එබෑ මිහුන සුවර්ග නුවන්නානේ වකදාලික නජ්සිල් මුජ්රිමීන් තිමන් අල්ලාහ් අනියාවරෙන්න මුජ්රිමුන ජසා දෙවන එකතර ඒ ශරීය කබූල් නුකො අල්ලාහ්ගේ ආයතක ෆරසාරකො ඒ ආයත තිමාමෙන් හිතූරියා ගොතක තිමාමෙන්ගේ හවා නෆ්සයි ගොතක බට්ටම් කරම් බේනු මිහුන් ඒ ඉලාහගේ හුකුම නරුණු මිහුන්ගේ මරුග වගතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහුන්න කන්ත කුර්බාන ගො අනබ්බේකි නසෙහෙන් අඩුවන් අන්නබයි දීනි දරුස්තක ඇච්චි අඩුවා මජ්ලිස්තක තිබේබයි නිෆා ගහුල් වරින් සිෆෙම් මෙස් මේසල් නුරක්ක එකම කීනේ මේ حالت ومنهم من يستمع اليك එබෑ මිහුන්ගේ තෙරේ ගාවේ කලේග ෆණ ගබස්තකන් අඩුවා බයික අඩුවා නමස් حتى اذا خرجوا من عندك නමස් ඒ මජ්ලිස් ක අඩුවාන් එනම ෆෝග එකයි ෆණ මජ්ලිස් නිකුමජ්ජම් قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا එමින් බුණානේ ඉල්මු ගහුල් වරින් කාරි දෙම්මෙ කොම් වාහකෙන් ඒ දෙක්කි එකයි ෆණ අල්ගොන් මෙන් තෙරේගා දීනි නසීහතෙන් ඉර්ෂාදෙන් අඩුවහම ෆෝගා නිකුමෙන් දායරුගා එතනුගේ දෙක්කි වාහකයන් තිමන්න කුරංජේනි කොන්කම එක්කම නේගේ මිහුඟ බති අදිහම හැම අඩුවහම බේනනවා මිහුස බති අල්ගොන් එවිගෙන් දෙ මිදේ තෙරේකු වරෆහම් කුජ්ජුක් දෙක්කි වාහකෙ හුකුරු ඛුතුබාන් තිමන්නේ නීවුනේ හැම එකච්චෙවස් බයි මිහුම මෙරසු කහෙද්ද හුකුරු ඛුතුබාගා ෂේඛ් අලි සාහර් දෙව් එබ්වසච් නීවුනේ තිමන්නේ කර හුකුරු ඛුතුබා අඩුවහන් එකම ගෙවස්ච නේගුන් එනේ කර එන බුනම් බේනුවේ කෝච්චේ ඛුතුබාගා කි සි 30 මිනිත්තු ෂේඛ් වාහදකි දිවෙහිබම් වාහදකි රොස් කීයචන්නේ එයි කියමන්තරිවන් බේනන්නවාති එයි ඒ හුකුම් තක හිතු ගැඩින් කියමන්තරිවන් බේනන්නවාති කීයචන්නේ කෝච්චේ ගුනි බුලලෙග්ගේ වාහදකි මේ බුලලෙග්ගේ වාහදක එම්එම්එස් මෙහර මිතා බුලාමිය අනක එනු එවස් එච්චෙක් බෑග අඩිරුදින් හුකුරු ඛුතුබා නුවිස්නු මිතාංගම නිෆාග හොළු වරින් දෙම්මෙ කීකේ එකේ ෆාන විදාලු නේගේ මානකි කියමන්තරිකමුගේ තබාවමුගේ තිමාමංගේ සුලූක් ඉස්ලාහකො ඊමාන්කොන් ආරාකො තාසාකො මිකමක තයියාර වගෙන නූනේ අඩුවහම දනී නෙට්ටිගෙන් කොම්මකමෙක්කමුගේ බිරු තිබෙන් අඩුවහම දනී එකම සෝබුන් එබෑමි හොන්න මින් එවස් ෆාදායෙන් හාසිල් නුවේ මජ්ලිස් තකුන් නිකුමෙන් දනී එමිහුන් සිෆ අල්ලාහ් එමිහුන් කී වෙගන් කන් එහෙම්වනි උලායික الذين طبع الله على قلوبهم එබෑමි හොන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමි හිත බඳ කුරාමිහුන් තෙදමග නුවන්නා واتبعوا اهواءهم එමිහුන් හවා නෆ්සු එමිහුන් නෆ්සු ගොවලිතක තබාවා එනුන් එවසච් තිමන්නමෙන්ගේ කාබ ෆෑන් අමල කුරි ගොයි තිමන්නමෙන් එයි බයක්කමුගා දෙකියෙන් ඔළුණු ගොයි තිමන්නමෙන් තිබිගෙ නූන් එවසච්ච එනුන් එවසච්ච කබූල් කුරාක තයාර වෙගෙ නූන් තිබික එනුන් ගොතක අමල කුරාක ඒ ගෝස්කමුගා වීනමස් මෙන්දුරු හිඟා ඉරුහෙන් මී හග්ගු නූන්ක සාවිතකමුගා වීනමස් එනුන් ගොතක අමල කුරාක තයාර වෙගෙ නූන් තිබික එමිහුන් වනි බන්දු කුරයිෆා පබ අල්ලාහු අලා කුලූබිහිම් එමිහුන් හිත්තන් අල්ලාහ් තාලා බන්දු කුරාවනි වත්තබඋ අහවාඅහුම් එමිහුන් හවා නෆ්ස තබාවි අල්ලාහ් තාලාගේ ශරීඅතකන් ඒ ඉලාහුගේ වඅදා නසීහතක නූන් තබාවිකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොතෙන් නූන් ඉඛතියාර කුරීකි එමිහුන් දායිම කුරී zamaanun sure උලමුංගා ජාහිලිය ගොංගෙයි ගොතෙක්කමුගා ඉඛතියාර කොන් එනුන් එවස් ගොතක තවාමුගේ විස්තුමෙගෙන් නූන් එමිහුන් තිබීකි එකම සොබුන් එවස් එච්චෙක් එමිහුන් එඟුන් කමුගා නොවි එවස් කමෙක් එවස් ෆාදා එවි කමුගා එබෑ මිහුන් නොවි නම සීමානු ගහළු වරින්නකි එහෙන්න නෝ අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි වල්ලදීන ඉහ්තදව් زادهم هدى ඊමානු ගහළු වරින් තෙදුමෝ ගහළු වරින්න තෙදුමෝ ඉතුරුන් එබෑ මන සාබිත් කරම ඒ මගෙක්කමුගා වියේ දර්ශෙන් අඩුවාෆිකම ගවානම් නසීහතෙන් අඩුවාෆිකම ගවානම් ඒ එබෑ මිහුගේ තෙදුමෝ ඉතුරුන් ආරෝකො තාසාකො එමෝගා සාබිතුමුගේ වසීලෙතෙක්කමුගා එබෑ මිහුන් බලාගත ඒ මිහුන් කබූල් කුරියේ කිනෆාර වාගොතකි දීනි දරුස්තකන් හාදුරුවා ගින මිහුන්න මිදක්කා වාහකෙගේ ආයච්චෙන්නු මිකි ආච්චසකි ආයච්චෙන්නු නමස් මිකි ආච්චි තකුරාරුවිමා මිකි ආච්චි හඳාන් කොද්දිනීමා මජ්ලිස් නිකුමගෙන් දාරුගා ඒනගේ ඊමාන් කමනි ඉතුරුවෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හඳුම කරවන සෝමුන්
ಈಮಾನ್ ಕಂ ಆರೋವೆ ತಾಜಾ ಫಾನೆ ಈ ಈಮಾನ್ ಗ ಹುಳುವರಿಂಗೆ ಸಿಫೇಕಿ وآتاهم تقواهم أدي بامه إن الله سبحانه وتعالى هران كربي كنت تكون ركعة لهم إترو بارك بيجن ديه إذا رستك في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس نكمة جندني إيمان كما تقوى إترو بيجن إيمان كهولورين نمس نفاق كهولورين مجلس تكون نكمة جن دايروكا رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتي كم واهك كم كوتش كم نيجي نكمة جندني إيمان كهولورين سيفيكي إيمان بميهم وانجه كوتك الله سبحانه وتعالى إيمان كهولورين سيفو بيان كربا سورة الأنفال وحي كرباني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إبامي هني الله سبحانه وتعالى هندم كوريكم غوانما ذكر كوريكم غوانما وجلت قلوبهم إبامي هني هتك بيروركم ورنميهم الله سبحانه وتعالى عزتا شرفا إمتوري إله إمتوريكم هتك ورنميهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إبامي هني مچن الله آيات تكيويكم غوانما إبامي هني إيمان كان يترو وعلى ربهم يتوكلون إبامي هني الله سبحانه وتعالى وكيل كرامهن إبامي بيرس كلامه وكيل كرامهن حقه تجا إمامي حقه تجا إمامي هن كيه إيمان كم شفاك الله تعالى هندم كوريكم غوانما إكلام إسنوفر ذكر كوريكم غوانما بيروتكم إحساس كوري آيات تكيويكم غوانما إيمان كان يتروه قروا أمتي سارستيك هاربفا أقول أنت إمّا عندك كيواكي شيخون عامك دكان إبواكي أي تدي أقول نمتاز دكان بي الله تعالى فيها هم إله جواكتو هم إله كونه أقول نمتاز دكان بي الله تعالى كان الله وافا سورغنون هنتنا كميهم جندا واكتو هنتنا نه هوريها رسول بيكلو إبواكين أستك إله جكوا أنتك تبامي محشر كروينك تبامن حساب اللينك تقوى أوري عمله قولن جهنك هيو كتو قولن جهنك إفسوك نارك يا سورجين هوريك مي خلاصك مي دكي هوريا واهكك ميستونج صلاح نمس ميمس نفاع وجاهول ورينج السفاي أي كم ركون كم كم ركون أنغ فوني وان نفاع جاهول ورينج أنغ فوني وان وإن يقولوا تسمع لقوله يميهم أنغ فوني وان هنكم كبامي هني كيمان تريكم قال إبس قال أسرع حركاتك فين بايكم كانوان تنتا لك كأنهم خشب مسندة تنتا لكهنا لكودي عندك يجبان الله تعالى أمور فلوس إبس قال حركاتك كيمان تريكم حركات إمهم فراتم فين يجندان دين بلما هنگا ميسيفتك فوقا أصل إيمان كم قهول ورينج سيف تين ركم فريم كراميها هيتون إقراركم دلون قبولكم एक मच्चंग अमल बिना करी मी होंगे सिफा अल्लाह ताला बयान करो वही कुर्बानी इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग रसूला हुकुम कुरमा गोइजिकम गवानमा मुमिनुंग बहकम गवाकं कशवरी अन यक़ूलू समिअना व अताअना तिमम में अडोहा किमंगम फिमे बुनु कोम्मे कमकम गवाविनमस तिमामें दन्न कमक्कम गावी नमस रुहे कमक्कम गावी नमस नुरुहे कमक्कम गावीस एकमेक कुरमुन तिमाग मुज्तमा तिमा देखो निकुन्नाण कमक्कम गावी नमस दुनिया के तफात बार तक उन तिमा गतुल को मराण कमक्कम गावी नमस ईमान का हुलवरिंग सिफे की अल्लाह ताला का अमरंग आसियम समिअना व अताअना तिमम अडवा किमंगम फिमे बुनु एव्वस युतरा सन्नति ए ईमान का हुलवरिंग सिफे की وأولئك هم المفلحون كيمن تريوا كامياب وانا ميهنكي إبا ميهن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله سبحانه وتعالى كيمن تريوا إكلام رسوله كيمن تريوا الله بيروت تقوى رجميها فهي كامياب وانا ميهنكي إبا ميهن مي إيمان كم وصفك كم كم بس الله سبحانه وتعالى كلام رسول رد كرو أي تمامين زمان سر علمنا كم قاوين مس علمنا قتك كم قاوين مس إكان الله رسول أنجي قتك كيمن تري كم يكونوا إبس حالك الله كلام رسول كم قتن نما فيهم
اختيار لبكنوي الله تعالى وحي كربني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا مؤمن أنهنا كبس مؤمن فريهنا كبس الله كلام رسوله كمجا قتني ما فيهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أمل اختيار النتائج تمام بينما قلت كنت كرم اختيار النتائج إكمل وانجهني الله كلام رسوله نمي قلت ألقون من تريجا هوري بدعتك خرافاتك مي تكتي ألقون من ويشنو من أو مفهوغاوس أي غوس كان إيغو مفهوغاوس ألقون من تشدو كراك بين من ألقون من تري آمك كروي سواله ورجينا كروي سواله مكالا تنتنوغا فاتحة غواك ألقون فاتحة في الترجمة كوري مينو كيادين فاتحة بايك تنت إيغ هوري تشتبه فن أميل لك كيسينجين إيغ كمدا تشنوك إسلامي تاريخ का उफेदुनो वली वरिन्ने किया बयको गदरा इज्जत कोगें एमी हुन्ना तारीफा सना किया गें एमी हुमती का गबुर अलागें एगा गबुर तो को मशागन तवाफ को इतन तांग वुद्दिल्ला इतन तांग फर्द आदमा नदुर बुने उलुन जमात निहार से मंगे बोल एमी हुन्ने किनी सूफिन के बयको एमी हुन अकीदा के मचंग हदाफा वच फातिहा की एकन सीधा فاتحة فتوغا ليفيبو فاتحة فتوغا ولي ورينگ سولوا كيوم فاتحة ولي ورين فاتحة كيوم غس بلو ألقون مننگ بينگه قبرمتي کی امارت کرمکی حرام کمک بڑ ترتیب گلیفنا قبرمتي کی امارت کرم حرام کمک ترتیب ظهر الكمالات في احكام العبادات کا علی در تکرفان المحلی لیوا ونی قبرمتي کی امارت کرمکی مناکمک امارت علافا کم تلالن جهن نمس بلا فاتحة فتکی کتوتی वली वेरिंगे एम मतीगा वमीहा एम गबू कुलागतुगा अब्दुल कादिर जीलानी नव्वर अल्लाह ضريحه एनगे गबुर मतीगा अला फेहरा गुब्ब रहमतुल्लाह ضريح गबुर मतीगलो मना के हराम कवेंगे एकमे गुब्ब रहमतुल्लाह तो फातिहा वत दुआ करबा अदी मलागन तंकुलकी इलाहुंतकम के सिफा एन दीफावाक वल गौस الصمداني निसिफा करबा अपने गौस माने की එහියා මද්දන් එදු අල්ලාහ්නුම් ෆරාතකම් මද්දන් එදේකන් ඉස්ලාම් දින් හුද්දේ නුකරේ එයි කොම්ම මිහෙක්කම ගාවියස් කොම්ම ෆරාතකම ගාවියස් ඉස්තිගාසා කුරුන් ගෞස් කුරුන් හුද්දනු එකම සිෆක ෆොති වල් ගෞස් الصمداني එහියන් එදෙවේ දෙමුති සමද් අල්ගොන් මෙන් දන්නනි කුල් හුවල්ලාහු අහද් අල්ලාහු الصمد අල්ලාහ් එක්කවන්තේ අල්ලාහ් සමද්වන්ත ෆරාතක සමද් මානේ කි ඉෆරාතෙක් ගෙහි තරිකම එහෙන් උරියා ෆරාතෙ බේනුවා ඉෆරාතෙන් එහෙන් එබ්බස් ෆරාතෙ ගෙහි තරිකම බේනු නුවා ෆරා තිබේෆුණු විදාලුවේ මිසිෆා අල්ලාහ්නුම් ෆරාතකම් හුද්දතවනත මිසිෆා නිස්බෙක් කරුම් හුද්දවනත එහෙන් එබ්බස් ෆරාතක නු එකමකෝ ෆාතිහා වදු කීක ඔති නි වල් ගෞස් الصمداني عبد القادر جيلاني لا اله الا الله شرك අලකොන් මං අපද ශිරුක් මි ගෝහෙබුනි බල්ලා තර්ජමා කීරත ඔතියේගා دمبلا صوفينا سيدات نسبكم صح سندون ايه قبل ليف ثم الى ارواح ساداتنا الصوفيه دنت ممن صوفي ساداتون فران رحم الله في مشارق الارض ومغاربها مشرق مغرب غوا صوفي مهن رحم الله وتليفس ثم الى ارواح ساداتنا الصوفيه تممن سودي سمي صوفي ساداتنا رحم الله دعاء كروا शिरक के इबारत तक ने घोरी विवाह के बयान को दुनिया पुरानी एहम में जदे नमाज बस कुरान करने थे गुरबान बस किवान करने थे की हारित बल्ला लीफ तर्जुमा बल्ला की तो होतीएगा शिरक देखो बुर्दा बूसरी के बुर्दा अलगन मदीना किए वीरुगा तौहीद उस्ताद बुर्दा गमती मुर्दा के नुरक्का तिरकम गवाह कर नुकिया दे उस्ताद ना दे व इन मिन उलूमिक इल्म اللوح والقلم कदेगे फानु के इल्म के तेरेगा قلم لوح علم و الله سبحانه وتعالى متى مكيه دي ايات وهي قرباني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو غيب کو تعالى تبني الله تعالى اكلا غن فراتك نينگه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله كذا فان विदाल वाशे उड़तक अबुंगावा एब्बस फरातक غيب एंगे नुवे एकम غيب एंगे वाकम के सिफा मिच मियोननी
emihun la nisbekof rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahuwantakum ge sifat difa ekefan warbura nahi kurafan la taturuni kama atrat an-nasara fi isa ibn maryam isa ge fana mistakun sana ko ta'rif kurmuga dihin timan kale ge fana ta'rif nukurash faqulu abdullah wa rasuluhu hunare allah ala ekala ge rasulay algon men saaf kun aqida kun usulu engechemi allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehn ebbes farataka kamen edumaki ehn ebbes faratakun istighatha kurmaki ehn ebbes farataka ilahuwantukum sifatunmaki huddakamen nunka ekom mitaketiga michi lifa waruges echi engeiru salagun mechi dunu kuram mole kivegen to dunu kurami kobato saubaki ebbes sauben ega nek eba men hawa nafs tabawu nuni haggan inkar kurun nuni bodaka nuni itu revvesi fenne emihunki iimanu ga holuwerin kamga wanama allah ekalanga rasula kiyamanterive ilah hadratu mazdan ede bekkamga wanama ilah russama fussama damben bekkamga wanama eguma foga dukofa emagan rujowunu evves gotenne emme bodu faawa shiruku go faaf e algon wentere komme harak niha maroima mimi kiyawa komfar mimi kiyawa majita rahmallahu ge dua kuran ballo ay arabi dan mi ko ballanti tarjuma ko kigetote ammo ko mikie dua tawga zikur tawga kuriye zamano ke asfur mikhala baaro ecche bhore algon dekun tajfule ke ach tajfulu mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajfulu ga lefa achko ekefan tajfulu ege ekefan sikurafne dafi'il bala warikan durkura timmen kiban bala warikan durkura sahiba adihame ware fem vessawa sahiba mi taarifu ga haddu fanalada mi warbada mana kore fakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawhid ga infar himaya kore mattaka warabboda bar olwa fawani eddo mi kaas dannawani ma sha allah wa shi't kalega fan allah irada kore bigotege hadis kurone aj'altani lillahi niddan timanne allah hafada kuriye bal ma sha allah wahdah adikete allah subhanahu wa taala ekalange irada kore bigotege ibaratega lafsega allah ekalanga rasula jama kurum se kayfan wani nahi kurba ei mi tawhiduge infar himayeko mistakun shirkun ahsanati ekamga taarifuga haddu fana nudima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei medmeni gagona balama hinga islam dinaki aqidaya ibadatuge medmenuge di aqida balama hinga emme muhim masale emme hassas masale tawhidug masala وقالت اليهود عزير ابن الله يهود بني عزير الله ذلك لك وقالت النصارى المسيح ابن الله مسيح نصارى بني مسيح الله ذلك لك عيسى عليه السلام اسلام دين مدمنو عقيده يا اسلام مسلم بني اسلامي عقيده بني عيسى عليه السلام كي يهودي عقيده غتا يهودي عقيده كي زينك دريك نعوذ بالله زينك دريك عيسى عليه السلام يهودي عقيده يهودي عقيده غتا زينك دري نونه هم نصارى عقيده غتا اي الله دري كره بس نونه مدمي اي الله دري كره نو اي زينك دري نو أما سي الله سبحانه وتعالى فنو بإكلام على إكلام رسوله أي مدمن عقيدك أي مدمن عقيدك إسلام دين جنس سواني حد فانا دين عقيدة نو إسلام دين دكوا فني هم أقول من ترى هو مفيد كنتت أقول من برا سمال وانجه أقول من ترى هو مفيد خرافي كنتت أقول دو كرنجه دين أنا كم أقول ترى فين تويدو ميتشي أمك كتير دونو كره ميهار وجه بيس فيار تو ويكم بات base vihara vikkambat tavida hunrojja base city ge liyedinima vihara gos ganave got algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani man allaqa tamimatan faqad ashrak tavide ala fi miha makarun shiru kofiye bidi haru calendar gos komme semme calendar ga mi hadis lieva 30 duwas wonde misketu gori elwa ka ko ta rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis floingen timanna darifulu tawidu nala salamek kuri no timanna salamek aharmen kaabe fas alaawle echke balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam man allaqa tamimatan faqad ashrak sahabi gatuga tawide hadis kuroni ma hadhihi mi coaching konkama ka jalafen ech qala min alwahina dannoni timanna balika ihsas kure talafech
قال لا يزيدك إلا وهنا කලේ බලිමඩක නුනේ ඊතුරු නුකුරානේ තිගේ සෝබ තිතවීදුගේ සෝබ وإن مت وعليك هذا ما أفلحت أبدا කලේ මරුවාරුක ති අතු ගොයිකම ගවානම දුවා කොස් කලේ කාමියාබ් නුවානේ ඒ මීහාගේ නෆ්සු බලි කුරවා කමේ ඊමාන්කම් දුරු කුරවා කමේ තිමා ශක්කා වහුමා خرافي කන්තතක තබා කුරවා කමේ තෞහීදා එක්කවන්තකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆරාප්පුන් හැම එකනේ එකලන් හදරතු මල්දන් එදි ඒ ඉලාහ් මොගා සීදාවම ගොද්දුකො නිෆද خرافي කන්තක මීහා ගෙන්දාක හුන්රොජ්ජ තවීදා අංහෙනුම් විහාෆිකොජ්ජම් නජිස්හාරුගස් මින් දෙෆාගේ සලවනි කුර්ආනක ආයතෙල්ලියගෙන් මේ කාම්බස්කණි අනබ්බේක ෆුටබෝල් කුලර බූඩු දරබස්තනි අලගොන් වරෆම් ස්කූල් මුබාරාතෙක්ග මේ බය කදා ෆන්ඩිතෙන් අලගොන් දෙක්ක කුදින් ඇස් දෙක්ක අලගොන් සෝ මෙති තිමනවන බය උජ්ජකදාති ෆන්ඩිතෙක් ෆුටබෝල් මොළුවාම කීන ආදම් මෙජෙනි ආදම් මෙජෙනි وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مي أهل لي فوتي ليه بوت در لانچ كيها مول بوت در කොබ අලගොන් සිකුණි කොන්තා කලගොන් මෙන් ගෙන්දියේ සිකුණි ඊමානු ගහුලවරින් ඒ ආයත්ත මතුවරි කුරංජේ අහුලවරින් ඒ ආයත්ත ෆෑදරලිම දෙන්කාගු රුහෙනි අල්ලාහ් තරුස්සා වඩ ගන්නවානි ෂයිතානා තරුස්සා රුහෙනි ෂයිතානා රුස්සීම ෂයිතානා කන්ත කොද්දේන උනානේ ගෑම මොළොවි ගෑම කුෆර් වජ්ජේන හෙම්බුනේ මාරිච්චන ගෑම තිබන්න ෆාව කොෆීමේ සිහරා ශාවදාමි බාවතුගේ චීග අසරු එම්මේ බොඩවානි සිහුරු හදාමි හුන් කාෆර් ඉවරක සිහුරු හදාමි හුන් අල්ලාහ් උරදුන වරකන් එමි හුන්ගේ සිහුරුගා බාර හුන්නා අගොන කියාද මේක මස්සොඩි ෆන්ඩිතේ මිදෙන් හවර මුජරි බෙච්චක දස්කොත් දෙකනො මේ කියාදෙනි මේ කියාදෙනි මේක නුරක්කාකම හඩි මුඩු දාරකු කියාදෙන වට්ටක මීහුන්ගේ මුදා බාතිල වතුගා කෑ නුකියවා තනෙද්දර නොදන්න මීහුන් අල්ලාහ් වතාලගේ ආයත්තක ෆරස්සාර කුරාති අලගොන සමාලවත්ති වෙන්චේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ෆම්වතේ ගලියන්චේ කොන්තා ගලාන්ජන් ෆහන්දර එන බොනනි දෝනි ෆෑබාන් දාරුගම බුරිකොල්ලා හොගස්ස නිමුනිය වරම් මහත්තුනවා කියා මොල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතිවරි වකලිමතුල්ලාහි හියල් උල්ලියා අල්ලාහ් තාලා මතිවරි කලිම ඒ මතිවරි කුෆුරු කලිමතේ සුෆ්ලා අඩි ගොන්නන් ජෙච්චි මීන කොන්ෆරාතේ මිරුස්සි ෂයිතාන අරුස් ෂයිතාන අරුස්සිම ෂයිතාන හිතිරිවානේ ඒ තෞහීද් ගහලවරින්ගේ සිෆෙන්නෝ මි හුරියා කමික අගුණ සමාලවංජේ කන්ත අගුණ මෙන් දූකුරංජේ කන්තත් අගුණ මෙන් ශරියතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රක්කාතරිකමුගේ දුආතක zikrutabani kiyadevwafa echi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasko devwafani en algon men dambi faharage sibatu khurafi kantaka nun dambi ki algon burda nun kemwe ki shiruku ge wasirataka nun dambi ki algon malude nun kemwe ki mifada baur ibarat maludu ge sebhori rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekefan ashabe kanu ulu vigoi heo kantattega eiru kantatten ei heo kantatte දීනෙක්කමග අයිරුවිගෙන් ඒ දීනකි එකම අලගොන මෙන් දෙකල හදා කනුජේ එකම අලගොන මෙන් කම්බඩුවා කනුජේ හග්ගුන් ගොම ෆෝගා ඒ රුජුවම්වි ඒ ගොතකි ඒ ඊමානු ගහලුවරින්ගේ ගොතකි විවාදක බෑරු කන්තත් අලගොන මෙන් මුජ්තමා තෙරේග හරුලා ෆෙබුහුරි ඉරුවර බෙලුමා ෆම්වෙල් ලියුමා සාජෝඩ එම්බුරුමා අලගොන මෙන් අඩුහා වාහකත මිහත්තාවස් ශිරුකු වසීලෙත් අල්දි මේක එම්මේ හැරාවන්ජේ කමකි mi kantata kurami agona dimay mihako mi waram masjid masjid fandita molomi suratul fatiha rangala kiyennege ne balagen guruan kiyawennege gina mi hunnaki namadus nu kurami ekako adwara honnani kimanna mi doni balamwege mine me hekkare boni ma vissarakam ena komes fanditen hada dinima mihar vissaramoti medukendi subhanallah ilahudo mikada poda aqida algon men terega onnakam gawanama buddhistunna effada algon wegen dane allah subhanahu wa taala iman wa taqwa wari imanu gahulu waringe sife nun eki ei allah subhanahu wa taala kufurwa ehen dintawge mihun aqida e faharege algon qabul ko genwa dem balala mahenga algon men terega hori bodeti masalata algon men terega mihar ire adaki sukul tagun nikunna dariwaru
මෑම් බෆන්නක ගදරෙක් කුරණී කි නූනේ රහගොන්න උසූලක බලණී කි නූනේ එමි හොන්නක වෙරියෙක් ගෙරියෙන් අනකෙච්චෙන් ඔන්නනී කි නූනේ හිතෙන් එරිහා ගොත කොළමඳනි මේ ආම්මු කොයිව ශකුවයි කීනත්තොමි වනි බල්ලවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුක්‍යමන්තරිවා මීහකු ඒ ඉලාහුගේ රසූලයන් වර දිෆා මීහක කියමන්තරිවාංචේ ගානුනේ හුර්මත්තරිවාංචේ උසූලේ කරාමත්තරි එච්ච නෝනානේ ඒ ගොතෙෆොතෙන් නෙබ්බයි algon menge zuwanam me tarbiyatu hundani migota algon me hitama kuranchi algon me school toge dawra me duka by far wagotaki war gina waakam algon tajriba me miha kurangolo miha ku darin nase haddi darin kiyamanteri kuram mase kuram farafiyam darin halakuge mina miha ku as miharu kiyaden verifon kudinta mulin halakuge miskitan arani bala kiyamot halakuge miskita mi dakka avriwahak මීන මීහ ගාස් මිහාර ඉස්ලාම් කියාදෙන් ෆරි වහුම් කුදින් තම්බුලින් හලාකොච්ච මිස්කිත නරාග මාගෙන ගොඩ හලාකොච්ච ගොස් දෙන් හලාකො ගන්නවාන ඉස්ලාම් කියාදෙන් ෆෝන යම කුදින් හලාකො ගන්නවාන දෙන් ඉස්ලාම් මුදරිස් අංගනි නසෙහෙක තංකොල මඩු යස්සාර හලාකො දා වෙෆුරි කන්තම්මි මි වාගතකි අල්ගොන් මෙන් දරිවරුන් කරමේ කේ නසෙහෙතේ නමාද කුරාෂ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne ei rite chikkam ga balagen e algon me hituga taswir kurahar namaz kurana ba principle nu de miskita ga duha kos namaz nu kuramen kafare buniyam principle me ge ni timanna kafar wa hage dakkani islam mudaris ewa kawa dakkan kam konda timanna da kanno visnaniki timanna namuna dakka kanno visnaniki ekhara wa hage dakka kanno wane fasad kuran tantan halah kuran supervisor සමහ මේ දරිවරුන්න දක්කන් වර නමූනා එක්කමක වාංචේ මේ ගෙද්දියා මම්මෙස්සේ බප්පෙස්සේ දරිෆුලා බංගි කවාෆි නමාදද්දේ දරිෆුල් නමාත් කරන් ජේ බප්පේ මම්මය මම්ම මසෙක්කතක බිසි මම්මේ කන්න දෙවේ නමාත් කුරවේක බප්පේ ක නමාත් කුරවේක සුකූල් මස් නමාත් කුරා කියාන එකම නමූනා යන්න ෆනේ දෙන් දරින් තරබේතුම් ගන්නනි ෂයතානාගේ තරබේතුගේ තෙරේක එමි මෂ්ගූල් කුරේ ෆාවනි ලවයා මියුසික් ආගොන මිහෝලු මිරට ආගොන ආසුර හෆ්තන් හතු මිතන් දෙනමා දෙතර ගුගුමා ෆොන මියුසික් සුබ්හානල්ලාහ් ෆික්කනන් දර්මි මේ මිරට බුනේ බදු බහෙන් නුන් අලගොන මේ මුලි රාජ්‍යක හාලතුක් දරින් තරබේතුම ගන්නනි ෆූහිකමගේ තෙරේක එහෙම අබද සිවෙනේ මුණු ෆූහි ෆිලුවා වාහක මීහු ෆූහි වෙන්ගුලනේ බිලෙම් මීර කුරු මුනි ෆූහි ෆිලු මීනුන් එව්වෙසෙච්ච ජුවාන දස්සවානේ තිබේ ෆුලුන්ගේ ශරෆුක බිලිම්බරු කොන්නානේ මේ මුනිෆු ෆිල්ම් හරකත් කොන්නානේ කොම්මෙ බද්දලු ජුවාන ෆූහි හුස් එතරේ හුස්සෆ් එමිහුම් බොඩුවේ අගොන්න ෆෙන්නානේ තෆාතු කුලකුලාගේ ජුවාන තෆාතු ස්ටයිල් තෝගේ ජුවාන මේක සවාල කොෆියම් කොම්මෙ ජුවාන කොසේ කොපි කුරණි කොම්මෙස් මීහෙ ඉන්ටර්වියු කොල්ලවා kontaakato daambeenumani jarumana makka එක නුබුණානේ මදීනා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රබ්බලාලන් දාරක නුබුණානේ kontaaka daambeen පෙරිස් කාකෝ මෙරීති කොම ෆිල්ම් ස්ටාරේ බල්ලව අල්ගොණ මෙන් ග්‍රේඩ් 10 ගේ කුදි නිමිගෙන් දා කුදින් කර සුවාල් කුරේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හතර ඛලීෆා අබූ බකර් සිද්දීක් උමර් බින් ඛත්තාබ් عثمان بن عفان علي بن ابي طالب خلفاء راشدين هتر خليفہ ඉන්නම් කියාදේශ නේගේ එකමක යුරෝප් ගේ ෆුට්බෝල් ටීම් එක මොනිෆිකම් ጋ වානම ජෝසි නම්බර් 1 කුම් 22 හැම තරුතියම කියාදේන එමිහුන්ගේ සීරත එමිහුන් කුලෆාවා ටීම් උතක එමිහුන් ගොස්ෆා ගෞමුතක එමිහුන් කුරි කිත කෑවනිකම එමිහුන් මීරි කොන්චෙක්කම එමිහුන් අතු රුෆියා දාන්නේ කියාදේන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සීරතු එකේෆානුගේ සහාබියෙක්ගේ සීරත එවසර කන්නේ දෙන් අල්ගොන මෙන් කොන් උම්මීදෙත් ඔක්රොනේ මිහුන් ෆරාතු කොන් හෙවෙත්ත මිහුන් ෆරාතු අන්නානේ ඉස්ලාම් දීන නුකියමන්තරිවා මිහකු අල්ලාහ්ගේ රසූලාගේ සුන්නත නුකියමන්තරිවා මිහෙක් කිබන් මෑම් බෆන් ඉන්තිසාර නුකුරවාති එකුජ්ජගේ ෆරාතුම් තිමායක් හේය දෙනකම වෙරින් ඉන්තිසාර නුකුරාති වෙරින් නම් මිහුන් කියමන්තරිවානකම නු එමිහුන් නැති උසූලෙන් හැමෙන් නෙබ්බයි අල්ගොන මෙන්ගේ දරින් තරබියත් කරන් ජෙහෙනි
islami usulug mati emihuna daskoden jehen rasulullah sallallahu alaihi wasallam goy emihuna namuna wani dakwa algon men hen kaaboy ule algon men hen bazaruga hingawa algon men hen kaawani kurwa algon fada insana dakwa allah taala wahyu kurwi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tibamen allah rasul ariti namuna liman kana yarju allah wal yawmal akhir wa dhakara allah kathira ay allah akhirat wasede me kashe adi gine allah subhanahu wa taala handuma kurame kashe hem ay namuna komme shakhsiyate balwa komme mihekam gaawis emiheka namuna ekay fan sunnatun dibene gawmege veriyam kantak kuran jege balam beenukam gwanam islami qawmuge veriya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanguramage maadanuga qaidu kantak kuran jege balam beenukam gwanam hanguramage qaidoi kaafa kantak kuran jege balam beenukam gwanam kaafa ek darikadun ekay fan tibbe firimiha kantak kuran jege balam beenukam gwanam ekay fanage firikade timaga muslim ahunna med kantak kuran jege balam beenukam gwanam e namuna ekay fan dakka min goskiya kommet mujtama komme fardakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratuga namuna ehm algon me hadan jene goteki mizwanu hittawga kurayfa hunnan jene rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sura e battan e got kurejikam gwanama emi hun tabawan je emi hun kimanteri wan je namuna balagannan je beke sahabin kam ga dekkijikam gwanama emi hun dem magfuradi ge nodane names magfuradi fa bayaku emi hun dekkijikam gwanama ei emi hun halaku e agumna fenige midani bada miharus bay mi sukul nimuni hataris paga wakalafa karugak mi chenu gaden assafa faadu kula echilage vianu da fahish ibarat talifa barana photo dejhage bimuga bodawe hingani allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbani bodaake bimuga no hingash innaka lan takhriqa al ard kitem bara bimmati bodam fajihis kaleka bingan funanu levene walan tablugha al jibala tula adi kitem warga me fuppa huttas farbader machka visnere bole names emihun bimuga bodawe kiburu wariwani war digos wejje wahako ko nimmada names mi iman kamuga ahulu warikamuga imanuga sabitu ti mihun allah subhanahu wa ta'ala gillani nukurwane emihun nan he dharma mahrum nukurwane allah subhanahu wa ta'ala e iman kamuga sabitu ti amru kura wahi kurwani fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwaahum tibamehun kale fana amur kuronu gota sabitu hunnawash qaim hunnawash wala tattabi ahwaahum ibamehun hawa nafsa tabanwash manaki timay haggo enguma fahuga haggo gon enguma fahuga mihege malamata ka nubalash miho kofana furusare ka nubalash egotuga sabitu hunnash الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم هم كشون تومن غيرس كلامه الله يبونه ايغوتوغا ثابت ميهنا فلا خوف عليهم ابامهن ابس بيرنته ولا هم يحزنون ابامهن هتام قران بايكم غانوي أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها إبامهن كسورجع أهلورنة دائما كسورجع إبامهن دمت بينه جزاء بما كانوا يعملون إبامهن كونون أمرته جزاء قتل إن آية وحي كربني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم بردس كلامك الله يبونه egotuga sabitu imihum tatanazzalu alayhimul malaika ibamihum furana hippe egotuga malaikatunge jamaat istiqbal fabadanwa allah subhanahu wa ta'ala ge alatukun tereng kiyamanteri wa miho kitam nikamati mihekam ga venemes malaikatunge fawjutun emihegge istiqbaluga fabada gannawa emihum komwa getto vidalwani alla takhafu tibamihum birunu kannash wala tahzanu اتباع من كتاب القرآن وأبشروا بالجنة هذه سورة غفاركم خبر اتباع من هوتة التي كنتم توعدون اتباع من دفانكم الله تعالى وعود ودقن سورة تك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تمام مني دنيا حياتك يا آخرتك اتباع من يكورين وفيها ما تشتهي أنفسكم اتنوغا نفس اكمك ادم بريوا
komme kamen Allah taala abba fawe walakum fiha ma tad'un atibami hunna beenum wa komme kamen e suwarugo toga atibami hunna be nuzulan min ghafurir rahim ei faahu sawa ginegen faahu sawa ogawanta kalegge mehmandari mi algon men warang asar kuratan kula hagetu algon men tere mi hako musanjege ge gossikum gawanama enage mehmandari amad ajab Allah subhanahu wa ta'ala mehmandari nuzulan min ghafurir rahim ginegen faahu sawa ogawanta kalegge mehmandari iswaruge wahaka bayan kor Allah taala wahi kurwani mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun taqwa warna wa'du kurefa iswaruge misalaki fiha anharun min ma'in ghayri asin itanga ve tagayyuru min wa fenuge kort wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu adi egara habadulu min wa kiruge kort وأنهار من خمر لذة للشاربين أدي تانغا في بومي هن لذة آرام دي رلوغ كوردا وأنهار من عسل مصفى أدي صافكم وماموغ كوردا في ولهم فيها من كل الثمرات ميواغ هوريها باوتك بامهن اسورو توغا في ومغفرة من ربهم adi bami hunge veres kalang hadratum ba faahu sombe migwetta heokom bodi ihana tikutuga naraka atibun heokom bodi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani kaman huwa khalidun fin nar naraka ga demiti be bayaka effadawane mi nimettoga hulwari wasuqu ma'an hamima ibami hina hunu fendeve keke kore faqatta'a am'a'ahum ege sobunge bam hen gohorta buri buri we ende hadi shakkinne iman kam ga halurana debba niumetto ga Allah subhanahu wa taala kiritu qur'an ge ten ayatiga bayan qur'afani hame hemme e niumet mi Allah subhanahu wa taala nukimentariwa kafirun hori azab ga wahake Allah subhanahu wa taala eten ayatiga bayan qur'afa Allah wahi kurabani aniya veriya enaga deetu ga dangala fa bunados ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila كم فده الله رسوله كنت من ماجن اختيار كره نما يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا مين ميهكي تمنّج إكوري كم غا نبلون نما هذا هرنغلو بيه هوري هلاك جبور كماي رتهم ميها مغفرتني ويانو دا كنتتك جندني رت رحمتني إيه كي تمنّج رحمتني كم غا نبلون نما هذا هرنغلي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء timangat tidumog awma foga e tidumogun ena timanna magufurti em algon men wanje heni iman kam ahulwarim wanje heni abada abadu mi iman kan taza ko aroko Allah subhanahu wa taala kimentariwa bayaka ilahu enge untaka samaluwa bayaka kobato Allah subhanahu wa taala enge untaki bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gotaki kobato bala e lobikon egotuga tarbiyute fati bayaka adi algon men darin tarbiyet kuran jeni e lobige matiga e hamaga matiga tarbiyet kurajkum gawanama algon men mujtama terega ufadige mole bodati nurakad balita algon men salame qur'ane algon ge du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala minafaraki adi algon men me divi rajye ge meha muslim akhunna akhtunnaki Allah subhanahu wa ta'ala moga sabitwe iman kan hardana ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gotuga hifatta ganti bekum ga lebun adi minafaran Allah subhanahu wa ta'ala rodi baraka ohe tenekum ga minafar lebun minafaru ge rayyitunnaki ebbavanta ogatari rahmukura baykumga Allah subhanahu wa ta'ala minbar ko debun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء آده إيمان كم قهول ورين إبامهم إيمان وجن وني كم فدا حابة وانت كما جبار وانت كان لبودي جنوا مولي
ಕಾಯಿನಾತುಗೆ ಮುಲುಕುವರಿ ಇಲಾಹಕ್ಕಂ ಶೇಹುಗೆ ವಾಹಕಾಗ ಅಲಿ ಅಳುವಾಲ ವ್ಯಾಫಿ ei haggu tedu ilahaki emme bodu farai emme mativeri farai adi hama ehme algun menge iman kamuge ahul weringe iman kan aro kurumattaka eba mihun hingamvi maguge wahaka wes bayan ko devwafi adi algun menge terega zamanu sure filwa nulefa huri bayen huturu amal toge wahaka bayan ko devwafi hagigatuga mi wahakata ki mikaman adefawa mikaman hijjefawa mikan ebe kiban hingamunda mihunna udagu kuraniwi wahakataka vedani kivegen ba algun men as zine kurma arabuyuma wakkan kurun fada fahish amalta du kolluma gowala fadan algun men geterem bayaku mihun rangalu kantakama balagin dini kantakama balagin kuramunda kantatake du kolluma mi gowalani algun menna hama ege nurakka kan engifaawati kongotakatto hama zineya rabuyun wakkan kurun fada kantata haram wegen manawegen asfaawa kan enge denas de masdarun kiriti qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sunnatu allah taala ge nabiyya meduri kurawwa hekama kawwane evves kam rabbul alamin subhanahu wa taala ummata angava nudevwa dulen kurawwa ehm wimaka alum bayaku midinu ge tere gennane hama molu ekkam evves nume onnan adi nurakka anekkamaki shehu mitanuga bayan koddevi fadan efada bae takachki sida kandeligen huri ro shirk rabbul alamin kurave shirk ekamuga hulwerin duha kwes falahin nuwan kamyabin nuwan ade tarbiyatuge wahaka dakkairu school madrasa ki muhimmu dairai mmws dannan tarbiyatuge killata markazta ehnamas algon men miyada hamen adevuniru duhan ibemunda fahish nuba amaltaka bad akhlaqi kantatoge wahakata ki ituru efawach ginech adi mulin a faadoge fahish amaltaves zuwanunge meduga khassako dani fituremo amwamo haqiqatuga tarbiyatuge mi dairaga wefawa ihmalu kama midu shakkenne ade mifada komme wahakegga alugonda komme sarege asare kure ade alugonda handanan annani mige ashekka nuwarakan aharu kuriga divharajyege emme nufuzu warugada madrasaga majidiya schoolga islam teacher gotuga masay koran jehun hindu kudinge akhlaqu ade majidiya dannakama wanama egilawwan kudinge akhlauge wahakataka behe gotun teacherunna beleneveri adi staff meeting tawgawes warav wahaka dekeve huriha wahakege emme molu bunumaki islami tarbiyato emme moluwani kudin lavwa namadu es kuruam wiyo tedeme majidiya ga sure namadu qur'an tanem wes hada kumbe to etanan arani ei falutane faharega islam kiyawade teacher ku ena aadeka wefa hurima ekon kollafane bay faru araf dariwarun eggotuka wes dannatane wesno ade mi wahakatawge sawbun kommes waraka tarbiyatan edum veri wegen masakke kurin kiyawade mundiye gag gandakan havwaraka kulahge tinsateken ha dariwarun ge terem warak gina adade kudin namadu kuram wes feshi rodhe fam wes feri sunne rodatan damu namadu es kuram feshi heyokantaka adimayan ekudinge muunutan amburadi ehnamas alugonduge magamaki kobato ade miwa alugondu kiyade kamma bodoka beenuma visnu sobaki alugondu rovidan ehnamas rokannu beenum wani kommes khabaredde alugonda bay belerwin phone koffa bune febuhuri warar rangale algon men aades kokkon eggotaka wes namadun kon ulunu kudin miedu menduru kulas nimma fas nuwas kaye namadu koggennune ekudinge emme iskamaki mi alukantake mi noto algon men belenevering dariwarun kiban dekem beenum wakamaki ehnamas de aharen nuwe algonuge magamaki duni duga hunna jalu
nuwadi haduwas wanden ekani maakani ejaluga onnan jehun ege fahum wes ekamuge sawbunno algondo e jal diken jehun hitan eri allahn urede alutakunna duniya matiga uquba dekkumataka hedifamiwa aniyaveri getoge tereya hewkamak gomataka mase kurimihaku annan jehuni kiwe baye tibe fulun eswaluge jawaba medu visna labba divehi umme e ummatuge karu terega miyadu mila hiti rahage aslaki mifada amaltahoge natija tarbiyatuga ihmalu haqiqatuga tarbiyatu hegotuga de mase kuri dutaka atta manakurun natija miyuti fenna muddatu nagane ambura iyadaw mattaka ade algon men aduhamun dan eba nikameticamuge wahakata algon mehi kurani hama dade kudakudinne lakudinne ade dade fahakun ade e kurim wasimum miharu annani ivigen hingejje ade khilaf wattarege amal takegge wahaka bad akhlaqi amal toge ade bodeti jarimata muli duniyega wes kuvveri kureve eh namawes hitama kolenne ade gadakamun anghin kodinge gaya araganna wahaka rep kura wahaka adi ebami hunna birudekke wahaka nota mastuwata keti digen halluwagen ekigoggotan emihunge gayan aramun da wahaka mige teren algondo ajab kurwi emme bodo evwahake ki fan service firihenu repuge mifada hadisa egga bæveri vikam visnawa tibe fulun demme ivigen ediya ayataka bayan korwegen ediya hadis tawga wa iman kamga ahulwerin kamga wanama fan service mihun allah subhanahu wa ta'ala ilahu mirsaduga ballawa wadigen wa halu muli kainatuge milkweri ilaha uridigatuma bimmatiga evada jarima hingumaka ebbahen nuwan ittifaaqen nuwan mihaku faharegga allah uradumaki ekashigen wakame ehennamawes iman kam gahulwerin tereng eta bayaku eki ekachaka jamawe mikaman ebbasumaki waran nadiru kamen ehennamawes algon mennan ewahakatawani ivigen gossa ade mi fada eta wahakatakin ifave ega terega emme haran kurwa anikamaki mifada jarimata hingeni umurun la zuwan kudinna meduga sola aharu fana raharu sata raharu sada aharu ge kudinna meduga anikkamaki mifada amaltan hingumuga bæveriwa emme gina adada kiwes mibunave umuruge islam dinuga baligumge sabun eba mihunaki tasarruf difawa ba ekkama bele ehnos mi zamanuge mushrikunge usul taka tabawe fawati ei kudakudin kama bele umuruge kudin islam dinuga fanara haruma foga eneki bodu mihen balighu fawa buddiveriye ege kuriga wesene ba balighu eneki bang ba ekkanta tafenumu ehmima evves harega islami shariye ei kudakudin kama kannu deke tebe fun adu aswane siratuga mi islam deenataka jihad kurawwa wadagennevi mujahidunge ituru el ashkarutoge verinna kiwes mi buneve umuruge kudin usama ibn zaid fada bebe kalunaki dahadi tuppulu befulu ekamaku islami bodeti lashkarutoge dida devwa veri gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam neruwa wafave jihaduge maidan toga hunaru verikama kamiyab dakka wafave rega adu aswane badur hanguramaga mi ummatuge fir'aun jabbar abu jahuluge netivediyun nota ena marvediyun genes pawani tuppulu de zuwanunge emmatinka miki kudakudinenno miki tasarruf nufude ba enno mi mausum umurge kudinne vesno islam dinuga rabbul alamin hadratuga ebami hunnaki kuverin emi hunna ukuban allah taala hadratuga wani kande elifa hitamaga anittan kolaki mifada gotega hayyaru kurave komme mihaki enage digu recording onna mihe ajabe algon menna mitibeni kihine vefabaay algon hitangara
moye fabaye mastu fabaye mifada waka dakka mi humwes ladin nugane baye kuveriyeku addashu mafo enage tahgiyu kura eruga enage bahure drauge etam masaltake mara marige etam masaltake wakkamuge etam masaltake zinege etam masaltake subhanallah kinatto devana fahara timmana faran hatarwana fahara nuota saaliswana faran eneyan allahun uraduma bibimmatiga nikumegen ulumuge fursat libigendi amille miwaka dakkaru mizimma ufunun hawalu fawa bayki ei emihum miwaka dakkani wara fakhurwari kamaku ma mul hodun taken hodifawa kaman hi kogge miweni mihaki miweni kahala kuttake ge record webbayke nuota miheke subhanallah mito algon men islahu kuran ede mujtamoge halatu onnam wane gotaki den satara harfurunu kam gawies kuda kujjaka wati ekam ko mina kuraka bodu mihaka vure emme tankole ves derennu ka algon men nebenge zine qurane to kuda kujjaku nuta mihun gatul kuramun duwane to no qurane ekashigem wa kamennu en dalilu koddeni insanu emihun go fadattaka kuram beenum wa kantatta kura umran emihun etibe asfay rabbul alamin gadurtu ga abe emihun naki tasarruf difawa bay mikala huriha haska en algon menna libemun dane bayaku mihun kopi kuramun danama algon men evigen edi ayat toga wa allah subhanahu wa taala ge engewun taka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shariatan algon men kiyamantere nuwana mi zamanuge sikuli doyle fawa bae university takun kiyawagen asti mihun algon men adalata algon men ge adul insaf ge daira ge teriyan awmuge sobun nuwata algon men ge insaf belehetuma awmuge sobun mifada kitamma hiti asortake kuramun dan algon men ge terega hinga dia nuwata hingan revunu bae kankan mana kurumuge sobun algon men ge terega waram mati fantiyega hitun adi enage fakhurwari kan dakkamunda bae mihun bunefe buhutte saadasteka harwefawa islam deenegge wahake mimihum midakkani ena kon deenegge huregen ba saadasteka harwefawa islam deenegge wahake dakkani tedemme algon menna kam ma bodu hayranen nuwe algon men mikamagen kurimetla tedwefa miwani sattan satta islami mujtama'egge terega algon menna malamat intihaya libemunte furasarata ves libemunde miyadavure ginan kuriga ekamako algon men hivwar ko tedui algon men aduwa hame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalefan arihugawa mativeri sahabinge siratuta ebe funna kurimati wafawa aniyataka undugutaka dutturata mikankaman ebe fulun ke kurawagene duniya du kurawwa wadagenne mun allah subhanahu wa taala abami hunamiduga rohiwadigen wakan angawa fawani ebami hunge magun algon me hingumattaka me mase korani ehem wima evves bawatege undugutaka dutturata kuram masaki qurani kamenne adi kurikam gavies baliwe halaku gen dani ebayaku sabaki allah subhanahu wa taala efada huriha jamaat ke wani halaku rawa fa tarikhuga quraish wanhaga emme matihashanaga ulunu verinta wani nimigen gossa yahudinge tereng iswe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurimatli farat wani neti gossa adi ves tarikh dakkamun gosfa wani ekan ade algon menge tereya mifada fahish amaltan awmuga ebami hum beenon kura ane wasilataki efada amaltan mi zamanuge technology ya kuriermuge beenon koggin movie ko photo naga hedun ade tahqiq takaffahuga mi ma'lumat de faratakum bunefon nani emi hum mi kan kuruma fahuga mi kan movie koggin din ekujjaya birudakkaye ambura ekan takurar nukofi kama wanama ekujjage video ta nota photo ta bezar kollane kama mifada halaka anhen dariye ku dam wiki vegento mi ufede suwale mi kollan jehe suwale nasihate gotugaves irshade gotugaves beleni vrenna munne fainde ekudin dani kontakatto balashe kom bayaka ekugato balashe kurani kiito balashe eru nimunito ekamako islami tarbiyatuga oti kongotetto ade algon mange terega aamu fawa ekkamaki lobi werinna kuga ulum hama komme anhen kujjege komme firen kujjege lobire kunnan je mi algon mange ima algon mange kabul kuragoy natija egutun komme kujjege we sunnane bite lobi weriye ene taka qurbamba
e nettaka mamba fan du kolla e nettaka muli duniya du kolla e nettaka Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge rasul e ilahuge deenuge enge unta du kolla waruge lobiyoriku natija eggotum tebe fon ballawa nustakum vidaluwe mi huriha hadisa eggaves medure fawani eba mi hunge kommes lobiyoriye nuwata rahmetteriye ki vegento aslu algon men ihumalu wejje kamegga warabboda sobaki algon menge daring khasakon anghen daring tarbiyat kurmuga mamba fammes hagigatuga ihmalu fawani ekudin du kolla fawani ekudin naki kihawarege agubodo khazana ekkamen mibami hunnan nenge ekudin nan ufa hoda dinu mattaka ekudinge amille minimum kamuge namuga komme kujjaka wes onna haggeke ena lobiwane mihe ko rattewane mihe ko ngeni mihe kashe bune du kollani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshada ki kobato rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani mihaka ena belumattaka de anghen daring nuwata ting anghen daring libifa wanama nuwata ene mifada daga ukhtun libifa wanama ebamihun teduweri gotuga bala baligwe tasarrufu de joma danden gengulu mafahu ebamihun salihu alutakunna hamen ufulla fi kama wanama ebamihun suwaruge huri kamaga khabar kurawwa fawani ki habur niyamat tomi algon men edi tibba algon men libe daringe sabun algon men mi suwarugege niumen hagwa fada mativeri kamaka maykame lifawa bayke anghen darinnaki kiwe to algon men kamuga ihmal wambi ki kuranto tanakun anna firihnakan algon menge darifulu hawalu kurambi mi islam dinuge usul tan algon menge terega aadatan algon menge terega netumuge natija ade ane nurakka masaleki mujtamo terega fitrum mida mi zamanuge eki kahala wasilatoge sobun eki faadoge manzar taka wahaka taka adutan ive mundium faadoge badakhlagi manzar taka foto taka film tan ebamyunge terega amu mundium adi algon menge terega himene anghen kambalun ebamihunna shar'i gotun niwawma engifawa engunta fahanala gos ebamihunge tere mikankan amu fawu hadith kurawa fawani ittaqud dunya wattaqun nisa tebamihun duniya meduga biruweti washe adi anghewna meduga tebamihun rakka terve biruweti washe kivegento yahudinge terega ufedun emme furatama fitneki anghenunge sawbun ufedigen die fitune miyekan he buddhi huri evves insanaku inkaren qur'ane mi fituneki boduwegen wa fitunekan wima Allah subhanahu wa ta'ala abamihunna niwawe rakkateruma anguma fawga den algon men mifada harega nikume ule kama wanama masalta dimanuwe nudan mifada komme hadisage foragahugawani Allah subhanahu wa ta'ala nukiyaman terivum anekamaki insanage lolun deke dekumaki enage sekundiga record kurevech mi nafsani ilumuge wes haqiqaten ekamuge natija gotun duha kafo duhe enage hituge terega mibuna kankamuge shawgu ituru mun as emmefon ena ekamuge amali fiyawal alane komme wes eggotaka mi haqiqaten Allah subhanahu wa ta'ala niwawu man engom kuriga Muhammad sallallahu alaihi wasallam amur qurwa fani mu'min takunna angawashe qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mu'min firhen takunna kade fanu widalwashe ebamihunge belun tatirikurashe lota tirikurashe haram kore vikantaka nubalashe adi ebamihunge farujtaka rakkatere washe mu'min anghun niwawumge wahke engom kuring Allah ta'ala jehigen ayatuga nur suratuge 30 ayatuga wahi kurwani قل للمؤمنات يغضلن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مؤمن أنهن تكون كليفان ودار واشي كمبلونجي بلون تتري كرمان الله حرام كره بكان تتكن نبلاشي أدي كمبلونجي فروج تك ركعات رواشي مي الله سبحانه وتعالى إنجهم إلهه إرشاد كيف بجنبا مها كورين مفاد إنجهم أنجوا أمة بيان كروا فاوني سوبكي مي إم نركعات رفشون mi emme nurakkatere fiyawol ege natija fenigen dani kommekas kuriga wahake jehilaro mamba fange zimmage iturun adul insaf qaim kurumge daira gawes mi fada kukkura mi hunnan adab dinumuga ihmal wefa wa ka dannawan ebjehe
sababaki baekhala dini namuga wahaka dakka mihunge babune king he qurani repaka waking islam dinuga nuwata gadakamun anghen kujjegi iffe nagaga tumaka islam dinuga nove wakikala hadd hukum subhanallah kunto ebamihum islam din egennani visnawa tebefun mu'min anghenako gadakamun enage iffei enage yagubodu khazana ferigane bimmatiga fasadu fadda mihunnaki ei islam dinuga ebamihunnataka hadden hukumen nonnane bayetto ebamihunnataka allah taala wani warugada uquba kanda aluwafa ebamihunge macca mi uquba ta kanda elenama mifada fahish amal take nuhigane allah subhanahu wa taala kiri qur'an ga wahi qur'ani إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هم كشورون الله شاء الله رسوله هنغرامكو بمتيغا فسادكم أوليمهم جزاءكم واكن كشوري أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إبامهم قتل كراشه nuwata ebamihun saliban arwashe nuwata ebamihunge affa tafatuwane gotun kandashe adi nuwata ebamihun bimun fonwalashe mi uqubata datto ena ehingi jarima ege terega himene komme kamakam mi uqubata fituwegen dane hamawegen dane allah subhanahu wa ta'ala haddumi ذلك لهم خزي في الدنيا الله تعالى وحي قربني آياتك فهو باغا ebamihunna duniyega ekam gosobu nikametikam avve وفي الآخرة عذاب عظيم أبامهن بدوغم وعذاب قيام الدوهم في مي الله تعالى انجبون مي انجبون تكا أمر تكا كيمن في مي حكومة قائم كروي كما فانما مفدا مجرمون عملت وقتهم هتيجن داني ألقون من بيروغنني ألقون من دارينا مدوغا ألقون من بيروغنني ألقون من مجتمع مدوغا ألقون من بينهم وني ألقون من مجتمع مفدا كانت نتي كوران كما فانما الله حدث قائم نكوشي مكمن إصلاح نكروي ebamihunataka harukashikan eba dakkan jehe ebamihunaki afu wevigem wa baikamuga vegennuwe sababaki ebamihun enikuti allah hangurama kuran ebamihun enikuti allah ge bimuga fasada kuran ehin kamawati ane kolum mam bafan ebamihun ge darinta du ko nulamvi allah subhanahu wa taala nahi kurvi haram hile firihunna yakuga da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad devum kamaki mana kurwa fawakame رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام هلا فيرهنك أنهنك دميهم اتنوغا تمنا ميهك نباع فدمتك شيطانا نواني غتك ويما أرغون من مكوالني ديوه راجعك شريك هنگا دائراتك أدي سلامتي بارتك إفدا أنياوري فاحش عملتا هنگا مندا مجرمنا مدوغا حق أدب دواشه ebamihunna meduga insafun amal kurawashe allah taala ge fotugawa hukum ebamihunna meduga kurashe erun efada amal tan algon menge tere netigen dane tebe fulun mashhur kura tebe fulun gina ginan etanege molwa ga adwa emme fakhurore ganen ule america etanuga hingada komme sikuntege terega nuwata komme minetege terega etan anghin kudinnege iffe feri ganeve gadakam dive rajya madumanummi kunimatlani edimaya ekamaku islami sharia qaim kurave ek gaum kamgawa saudi arabia ga mi amal hingale madu duniyege huriha gaum takala balarus anekkamaki mikamuga ebay anghin kudinge ves dawru sabaki ebami huna haggwegene nuwane ebami hun hile firhenun takahuga nikumegen daka ekamugena hiti natija fenigin edani muli hayang edani barbad wegen komekas dua yaki allah subhanahu wa ta'ala iman kamuga ahulwerin kamuga algon men levun e iman kan aro ve taza vegin anna bay kamuga algon men levun adi ilahuge ikramiyat e ilahuge mehmandari libe mativeri vegen wa suruge tawa kawasuleve e niyomel libigenda malaikatun e bay kattaka marhaba kiyum anna bay kamuga vegen tiyum adi keki hunna hunu fenun algon menge buyum ekkamuga nuwa narakaga ahulwerin kamuga nuwa bay kamuga algon men levun adi algon mennaki heobas aduha e heobahan amal kura teduveri mu'minun kamuga
levun adi algon menna hama miharan engin gosfawa Allah taala amurtaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge engun taka kiyamanwa baikamga levun subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. emme furutama insana baddalwa nurakai insana ge maru ei komme mihekaves dimawanakame evvesalegga timamenge amaluta hawanafsa tabako hithuriha faafata ko timamenge marumati amam wanakama ummeedu nukurat kitemme baawar mudale ekkofa horikamuga avinamas enage muda emburi annane kitemme lobiwa ahuluwarin tibikamuga avinamas enage ahuluwarin ena ekani baawafa annane inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim hama kashwarun qiyamat dos anna binhelumaki bodwegamba binhelume hadis kore timanka efan hippulan are namaz wagu tumu bangi gowa kameddi miheka namaz kuran amur kurma fahuga daru ekkoggen raftere dos fardu namaz mihun nas tibe firhinum fardu namaz nas tibe gege alifan jaha andafana metulun kayfan hippulan are الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماماً أولو waki gotaka beetuma fahuga timamen hituriha gotaka beetuma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala emihe kameduga hiyoko kanta qur'ane kama ummid qura miha ei hagigatu wes nuisne mi timamen ge diriulum kantatta Allah subhanahu wa ta'ala enge vi gotugo matin beetuma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun dharmaya sawaba ummid qur'an hama hemme algon menge duniyawi gotum algon bisnikamuga avi names buddhiyariyakamuga algon beleveni timamanna dimawan hunna nurakkataka kuriyala tayyar wetibemi nurakkata kurimatiga huriru nurakkaluge kandimmata kadatukuran jeheka kanduta daturukuran jeheka timamen kabuluko ekan engiengi hureme ekama kuriya la fiyolu naalaakamuga waanama efada bayki buddhiveriyekkamuga mubeleve awgon balal mahinga komme insanakabes komme mihakabes ei kitemme maam mihekkamuga avi namaves adi kitemme dashuvantige mihekkamuga avi namaves kitemme aara baaruga ahuluveriyekkamuga avi namaves komme mihakabes enage hayatuga adi hayatuga fahugaves dimawane nurakkat emme furutama insana baddalwa nurakai insana ge maru ei komme mihekaves dimawanakam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafseves marugara hadekene ei yaqeen kamen ei duniya dakka fa haqiqat mihege mudawarikamaku mihege sharafa izzatakum ekamun salame veifennek kiritu qur'anuga marak mihim wege nandevwa fawani yaqeen ge nam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqeen kadegfan weddes kalange alkon kurmati demi hunna washe yaqeen kadegfan ahmek asmaddan ei emmen danne yaqeen kam eves mihek inkar kuraka men mihegge aara baaru mihegge mudawarikam e marugaraha nudeke nama fir'aunu e marugaraha nudekunis mihege izzata sharafu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga mihege matiwarikam e marugaraha nudeke nama ummata kawkura bi sahiba e marugaraha nudekunis
නමස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අනි ඒ මාර්ග රහ දෙක අදී මාර්ග වේන් ඉහසාස් කරන් ජීෆා එකේ ෆානු ගාත මරු ආවතුගා එකේ ෆානු හදීස් කරවි ඉන්න ලිල් මෞති ලසකරාත් හම කස්වර මරකි වේන් හුරිච්චි ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනුවි එම්මම ඉන්සානා එකේ ෆානු ඉස්සේ ගොස්ෆාවා ෆාෆතක ෆහුන් කුරවෙන් හුරි එම්ම ෆාෆත ෆුස්සවා ෆවා එකලාංග හබීබා නමස් එකේ ෆානු ස්වනි ඒ මාර්ග රහ දෙක ඒ වේන් ඉහසාස් කරන් ජීෆා අල්ගොන් මෙන්ගේ මරු අල්ගොන්නා බද්දලවායු අල්ගොන් මෙන්ගේ حالත මුන්නානි කිහිනෙත්තෝ අල්ගොන් මෙන් කුරින් සුර බලන්ච එබ්බසාලෙග්ගා තිමාමෙන්ගේ අමලුත හවානෆ්ස තබාකෝ හිතුරිහා ෆාෆත කො තිමාමෙන්ගේ මරුමති අමාම් වානකම උම්මේදු නුකුරත් ඒ සාලිහ් තක්වා වරින් නබස් බිරවරි වගුතෙක්කම ගවනි වෙෆා ඒ ෆිතුනාගේ වගුතේ ඒ ෂයිතානා ඒන ෆිත්න කුරුමට්ටක අන්නානේ වගුත මේ අල්ගොන්න දිමාවන් හොර නුරක්කල කොම්මෙ මීහකොස් එනුරක්කලා බද්දලවා නුරක්කලේ මේ වගුත කොම මීහකොස් එවජේ තයාරෝ ඒගේ ෆහුගා කබ්වලන් එබ මීහා මරුවගෙන් දනි කබ්වලන් ඒනා දනි එකනි ඒනා එකුගා තිනෙච්චෙ කබුරුස්ථාන කබුරාහමෙන් ආදේ ඒගේ තෙරෙන් දේච්චෙ එඹුරි ආදේ ඒනා එක්කුම් එම්මෙ කමෙක් කබ්වල ගවන ඉන්සානා එක්කුම් ඒනගේ මුදලා ඒනගේ අහුලවරින්නා ඒන කොෆාවා අමලතකේ ගබුරාහමෙන් දානේ කබ්වලාහමෙන් දානේ වයර්ජු ඉස්නානි වයබ්කා වාහිදු ඒගේ තෙරෙන් දේච්චෙ එඹුරි අන්නානේ ඒනා එක්කුවානි පෙච් කිතෙම්මෙ බෑවර මුදල එක්කොෆා හොරිකම ගවීනමස් ඒනගේ මුදා එඹුරි අන්නානේ කිතෙම්මෙ ලෝබිවා අහුලවරින් තිබිකම ගවීනමස් ඒනගේ අහුලවරින් ඒන එකනි බාවාෆා අන්නානේ නමවස් ඒන එක්කො මොන්නානේ ඒන කුෆා අමල් එයි ඒනගේ එකනි වරිකම ෆිල්වාදේ නෙච්චකි එහෙය කොෆා වාකම ගවානම ඒනගේ එකනි වරිකම ෆිලානේ ඒනගේ කබ්වලකේ අලිවේ උජාලාෆා තනෙක්කම ගවානේ නමස් එහෙයොමල කොෆා නුවාකම ගවානම ඒ කබ්වලකී එකනි වෙරි අඳිරිතන එයි වේනා කෙකුළුම ගොතනේ එයි ආඛිරතුගේ එම්මෙ ෆර්තෝ මන්සිල් එතන නගල වෙච්චකම ගවානම ඒගේ පහගාවා මර්හලාත දඟලුවගේ හිඟාදානේ එතනුගා නුබෑ වෙච්චකම ගවානම තිමාගේ ෆහුන් ඒගේ ෆහුන් අන්න හොරි කන්තබස් නුබෑලගේ හිඟාදා මිවස් කොම මිහක දිමාවන කම කොම්ම මිහු කබ්වලුගා ඔන්න ජීහනේ කොම්ම මිහකන් යන්දිරිකම කුර්මතිලන් ජීහනේ mi nurakkaatan algon men kurmati ga horiruga mi nurakkala algon men je tayyarwa timamenge ekani verikam filwa dene hew amale tayyar kuran je ehen nunkum gawanama edus awmu den wagutu onnani faitu fa den ituran hewmalu kuraka fursatan nodeve Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani ya ayyuhalladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إيه إمام جميستكنّ تبامهم مدلا تبامهم درينك الله سبحانه وتعالى هندما كرمون تبامهم إكبا كرا إتشكم ونهداش نمادون تبامهم إكبا كرا إتشكم ونهداش ومن يفعل ذلك إكا إكو تكوفي ميها فأولئك هم الخاسرون جل هلاك جنوا ميهنكي هم إبامهم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أدي تمن الله تبامهم دبي تكتين تبامهم هيدا كراش أي تبامهم ميه غاتا مرو عاصم كورين فيقول رب لولا أخرتني إحسان بنانه فيقول رب لولا أخرتني هدا ودكو رسكلاكوي تمن نكودا هندو كودا فسكو دوا خانده فأصدق وأكن من الصالحين صدقاكو صالح ألونغ تريغا ومتكا تمن مهلة الدبا فاندي مرو أس جهونيما مرو سكرات كرمت ويما مي كمهم بدلوانا كمك يقين ويما دين اينا بينم بني صدقاكو هيوملك صالح ألونغ تريغا ومتكا فرصة الدب تمش الله سبحانه وتعالى وحي كربني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ابس نفسك
nafsige ajalu wagutu asumun dene fasnu kurwa wallahu khabirun bima ta'malun ay tibamihim qura kantan Allah subhanahu wa ta'ala murad dene wadi gannawe hem eduwas awmoge kuriga algon men mudalu sadaqako hewlafa salih amaluko tayyawra bejehe eduwas asikum gawanama den evves wagute lasnu kurwe hem maruge murakka eboy kavwaluge murakka eboy adihama ehme mahsharuge maadan ei rasul bekalunna nabi bekalun eduwahuge birwarikamun waduwas komme rasul bekalawes emihege nafsa meduga mashghul waduwas Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatu halaku funufunu kurwa duwahuge birwarikamun wahaka suratul hajj ge furatum ayatuga bayan qura Allah ta'ala wahi kurbi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim emistakunne tibamihum werras kalange taqwa wariwas inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim hama kashwarun qiyamat dos anna binghelumaki bodwegam wa binghelumek ei bodwegam wa kameke algon manna miyad mi fennani duniyege bimuge wak hisabakan anna binghelume name seduhaki muli kainatu funfun wegen da dos Allah subhanahu wa ta'ala mi kaunu nimmawa taketi hala korwa dos eduhu filendane mistane nonna Allah ta'ala wahi korobani yawma tarawnaha eduhum fennane tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at kiruden inna mamiha ehnega darifulu illa la fadwa wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha adi maabadu taketi maabadu miha ehnega darifulu watta la fadwa wa tara an-nasa sukara adi fennane mistakum mastufawati وما هم بسكارى امهم مستوفى نون تبي ولكن عذاب الله شديد اهنكم الله سبحانه وتعالى عذاب غدفدكم مستوفاكم غهيون اي بودوغم وادوه يوم يفر المرء من اخيه ادواكي ميها اينك اخادو كفدوادوس وامه وابيه اينك بابيا محمد كفدوادوس وصاحبته وبنيه ادي اينك لوبيوا ابي ميها يا دريندو كفدوادوس kuma mihi ko semihi amil nafsage mashghul fawan mi algon manna kurmat lang hore nurakkat kavvalo miha teduwa dos miha mahshar go maidanu ga hisaba intizar kuranje dos fansas has aharo hisaba intizar kuranje mahshar go maidanu ga miha kolam honnan jehen emiha koffawa amartaka eggotan e maidanu ga emiha amalen honna bay emihun ge gang ohore da emihunge kudahula hame garane anebbe ko emihun gang ohore da emihun takula hame garane anebbe ko da emihunge unaganda hame garane anebbe ko emihun konda hame garane anebbe ko emihunge gang ohore daluga emihun waraqwan ei Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga eddus timamen dan jeheni kon tanakakkan nengi hisaba fansas has ahar intizar kurun jen edoga iru melaka kyari korwen kunga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura mi nurakka der duwahuga mi birwarikam ga duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala hiyawaikan devva fi bayku nuni salamekan devva fi bayku nuni tibeni vena kekulumuga birwarikam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala hiyawahikan devwane habbayge wahaka hadis qura afawe hadis qura bi sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh Allah subhanahu wa ta'ala ge hiyawahikan nunge hen hiyawahikan men nuwadu ekalanga arshige hiyawahikan nunge hen hiyawahikan men nuwadu habbayaka habbawate ge bayaka Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawahikan devwane enurakkaateri kamuge birun salamek qurbaane habbayge wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam angwa mi habbaage teren kommes ebbeka wannan jehene modejji kamuga wanama emihi ki salamatuge gochika wasilwane mi henno hadis qurbani imamun adil emme furta mi ki adul wari veriye nistakunga haggotar rakkaateri ko ebamihunge terega Allah subhanahu wa ta'ala ge shariat tanfiz ko mistakunna hewmaga gowa mistakun gowagen hewadi me datur kura mistak meduga adul insaf qaim kodde veriyeku rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani emihek arshig hiya wa kan devwan Allah subhanahu wa ta'ala imamun adilun wa shabun nasha'a fi ibadati Allah
Allah subhanahu wa ta'ala e alakon kurmuga bodu izuwane agon men terega ammuko fennani mihun muskuliwe marwan karyumu hekun takaga mashghulwat mihaga nafsugawa shahwani eduntaka mudaluga edunta filadiumu den iskittaka mistakun arat namais mihage nafsuga hawa nafsuga eduntaka fahish kantattoga edunta gadavegenda duwahu zuwankamga dawruga Allah subhanahu wa ta'ala taqwa agriwe egotuga bodu maki waram matwe dharmaya sawab hurikam ei timag hashigaluga bar huri duwahu tima bodu munga duwahu Allah subhanahu wa ta'ala mawga sabitwa miha ei faseha miha magfurade umre miha nuba fahish kantaka lebe umre namesh ena Allah subhanahu wa ta'ala kiyamanteriwe Allah mawga bodu mun ai ehembe Allah mawga bodu mun ekalaga kiyamanterikamga bodu izuwanakabes Allah subhanahu wa ta'ala arshi hiyawa kadban wa shabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi timmana mihaki Allah subhanahu wa ta'ala taka rattehive rahmattirive Allah subhanahu wa ta'ala taka gulun kandafimi Allah taka rattehi umak Allah subhanahu wa ta'ala engevi gotam ule ekalaange taqwa wariwa mihaka waati emihege ratti rahmattirikamga ena ikhtiyar kuri heokontettaka ehi terive heomawga daamihaka waati mihaka gulen e wara muhimmukam hagigatu timamen ratti rahmattirin ikhtiyar kurun jeeni heomaga genda miha timavre heomiho hem Allah taka mihaka gulen jeeni hame hemme Allah taka mihaka wakiwan jeenis Allah taka mihaka wakiwmaki timage ratti rahmattiriyaku gam mihaku Allah subhanahu wa ta'ala uredekamga wanama ilaha nukiyavantiriwakamga wanama nasehetteri umafawga ekan qabul nukofiyam ene gulun kandal ene wakiw itiman kitame lobiwa mihekkamga winames mudala faasa gotun timanne kitame faadawa mihekkamga winames Allah subhanahu wa ta'ala nukiyavantiriwa miheka ekko ratti rahmattire gulumaki mu'minunge sifennu emiheka gulun kandalan jihen Allah taka guluma Allah taka wakiw mi arshige hiyawahikan libene mihunge esif wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi Allah taka gulum badehiko Allah taka gulum kadal demi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid adi mihage him miskituga eluifa mihage him miskituga eluifa mi ek mane ki abada abadu miskitan as miskitan anna ena lobi quran agumne enge mihege hin eluwa funna tanaka ena annane him miskituga bahatta fa gos e hin eluwa fa tana hib bahatta fa tana ena takurarkum awman ena lobi quran e miskitan anna hibane fardu fas namada miskita gowale wajkum gawanama komme masekete ga huttas Allah subhanahu wa ta'ala da'watan ijabadi e miskiten emihe hadirwan e miskitaki mistakun mu'minun lobiwa abada abadu miskitawga tibe hibba tanekkumga wan ehma rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid miskitawga emihege hingeli faami agon mege mujtama tere med fenna mundani mi kudi kudi rattawga kudi kudi mujtama tawga bangiige adu ashuge tinsarahaddu guguma fawaruwes evves kamakanula masekketen nemmihum wes masekketen timmihum wes bay mihum wara gina mihum namada farwa kuda kuratan algon me mujtama terem fen ei evves kamenno nama miskita jehigen hunna geega miskita jehigen infaru hunna geeges miha jolifatiga singerete bola namadu wagut faayta undarus ebowe adiham ehemme kankam matiga zuwanu emihunge viyanuda fahish viyanuda wahaka tawterega mashghulwe namad wagut faayta undarus ebowe ada shakkenne miskit deke lobiyumaki imankamuge emme mati daraja ei imankamuge binga kamugawa Allah subhanahu wa ta'ala kanalu wafawa islam kamuge tarahe miha hifatta namadu matige miha sabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbi man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma masha ila salatin maktubatin fa sallaha ma'a al-imami ghufira lahu dhanbuhu miha wudu'ko
wudu ko rangala gunawanta dowe miskitan as miskituga fardu namade imam miha kofikam ga wanama ghufira lahu dhanbu emihe giswe gosfawa emmeha faahata fussa fardu fasnamada rakkateriwa mihaku fardu fasnamada e miskitan anna mihegge misal rasulullah sallallahu alaihi wasallam jassa fawani agolmenna waragina adiwe hadisen mihegge geege dormati gawa fenganakum fasfaru hina qahirwa mihegge misal miha gen nikumege miskitan anna iruga emiha ala komme fiyawalaka emiha naga komme fiyawalaka emihi kuffafe fuheve adihama ehemme emiha ala komme fiyawalaki emihige daraja ufulekam migota takurarako fasfaru Allah subhanahu wa ta'ala ge da'wata ijaba dinumaki hagigatuge wes iman kan emihige hitugawa kamge sife miskitan au fardu fasnamadu ada kurikam ga wi namas miskitaka bayem mehun nas geega note masekura tantanuga namadu konge bole namas hagigatuge sei mu'minunge sifennu istakun jamaatak hadirwan jehene jamaatak annan jehene Allah subhanahu wa ta'ala mistakun namadu kurma amur kurba fawani namadu kura mihuna ekuga warka'u ma'ar raki'in adi ruku kura mihuna ekuga tibami ruku kurash egmane ki jamaatuga namadu ada kurash man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhr bangi ga adu iwi namada namiha ge namade nuwe uzura kanula bangi ga adu iwi jikum gawanama e miskitaka ijaba den jehene e miskitaka annan jehene jamaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbodo bani bahar aluba ibnu maktum e lofan sahabiye astannawani allah rasulaye timanne ki lola fenna mihen none timanna atuga hifage miskita gendane mihoko kaariga nuhure amatu wa hal li rukhsa an usalli fi bayti timanna geega namaz kurunga luye timannege bettoy hadis kurabbi hal tasma'u an-nida bangi ga adiwe heye dannawani ayat hadis kurabbi idan la ajidu laka rukhsa hade fanaka nete geega namaz kurunga luye lofam befulak atuga hifage miskitan annane mihakune befulaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jamaat doko geega namaz kurumuga hudda nudevviruga agonmen fada fenna amille hingafa adeve bayaka kon usuratto oti geega namaz kurumuki ade shakkenne fardu namazaki miskituga ada kurunje ecche fardu namaz miskituga ada nuko geega ada kura mihunge geta rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifan jaha enduma beenum fulikumga asfabe hadis kur kimanka efan hippulan are namadu wagu tumu bangi gowa pameddi miheka namadu kuran amur kurma fahuga daru ekkoggen raftere gos fardu namadam mihun nas tibe firihenum fardu namadan nas tibe gege alifan jaha andafana me kimanka efan hippulan are rahmatuga nabiyya oga teri nabiyya ifada bodu kamek kuraka beenum fu wada nugannawane ei hagigatuge kuda kamek kum gawana balla hangurama ka madanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ango afani inamadu jamaatu ada kurma wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak kada ifana bamin terega namadu qaim kurba fiya ibamin tere bayako kada ifana ko qaim kurba se namad hangurama ga halatu gas waki waki mistaku namadu kuraka nu irshad wa hoti jamaatek ga enamad ada kurma irshad wa hoti එහෙනම් මිස්කිත්තකන් අවු මිස්කිත්තකන් අන්න ලෝබෙවුන් මිස්කිත්තවක ගිනවගොතු හේදකුරන් ලෝබෙවුන් එයි ඊමාන්කම්ගේ සිෆයි එපද මිහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අර්ෂිගේ හියාවහිකන් දෙවවා ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن ركعت الدوه عرشي هياوه كان لبينه أنا ميهكي منصبا جاهو غتون أراهوري ريدي ميهكو أنهنكو فاحش عملك قران داوه دينمو فقال إني أخاف الله تمن الله برغنه كيا إكو مناغم في ميها تمن الله برغنه بونه فاحش عمل مناغم في ميها فاحش عمل قرمغه huriha mage tanawsuma fahuga huriha dore tanawsuma fahuga ekama mihego dawat denma fahuga ena hamekin allah hattiwanna birugane bune allah taqwa arwe
ekam managum fimiha Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawa kan devwana inu rakkatere duwahuga ama libifawa mihekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa mige terega himene anakaki warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu anakaki emiheku sadaga kuri miha emihi kanatun kuri sadaga waata bes nege ha siddu sadaga kuri mi egmane ki ega nete dekkun terikam ene kanatun sadaga kuriru e sadaga ena sidru ko wanghana ko fawani ena ga waata bes egmane ki waras siddu evves dekkun terikam neti Allah subhanahu wa ta'ala ettaka sadaga kuri mi efada mihe kas Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawa kan tibwan ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حبنا ميهكي ekani tanegga inde Allah subhanahu wa ta'ala ge azaba biru timaya kuraifa faafatan hadanko ekalanga azaba birum emihege lolum karna amiheka bes Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawa kan devwane e birore kam salamek ko devwane mi ham mihunaki not habbawate ge bayaki e nurakkatere duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala ge amankan libene habbawate ge mihun kumga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani irshad devwa hem algodon teren komme mihekos balanji hene mi nurakkatere duwahuga amankamga assere ka datur kureveto mi nurakkatere duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala ge arshige hiyawa hiken libeto ekalang russawma fussaw libeto shakkennek evves kamen hasil nuwane hama tibegennek dunyawi kamekkumga wes ukhrawi kamekkumga wes kamen hasil wani ekamattaka maseke koggen ekamattaka qurban dige dati halugaya udagu wagutoga wes Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman teriwe timamenge fahan annam we duwas ei nurakkatere duwahekkumga bala adi eduha ki komme duwahekkumge swedanakam intizar kurami lemveriya vidalwa hen tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr taqwa warikam iturko kuriyar washe timaya nege idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr revejjikam gawanama fajurluma hamaya tima duniyege hunnanakam timaya nege timanna zuwanaka veti timanna kodakujjaka veti timanna minu rakkada kumatlaka nujhene farego sino qurati wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahr kita kodakudin hewani kita rangalos mi hyo sihhatu gati mihun evani ebbe sawbakanula maruf kita bali mihun evani emihun bali aduga eta duha ko veti ko hama hutta marwan ebbes kala inzar enneti maruga inzar enneti kulliye kan as mihage maru ena baddalu kurani ei waki wagute kanelifa kamen nu agone engen kanelifa kamen nu kanelifa wagutu as jihumu emiheku e huri amalakagen ena danje hene kurimasten nei feda ekamuga lahifai ne kom mihekos miyogta jehene tayyar hunna miyadwes miharwes marwegi hingadana kam tayyarwe wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa la turmati kottuli bigannashe emme heyo kottaki taqwa ge kotte Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani e kottu nula duniya gossikumaga wanama emiheki daturmati ga ekani orwan mihe agonmen balan jeheni duniyeki waguti tanekama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani egotan agomnan irusa debba mali walid dunya dunya timan kale fanoti kongulumen heyye walladhi nafsi biyadi ma mathala ad-dunya wa mathali illa karakibin sara fi yawmin sa'if fastadalla tahta shajaratin sa'atan min an-nahari thumma raha wa tarakaha ifaratege appuluga timam kale fanu qur'ana sulwa fara gandi idalo timam kale fana dunya oti kongulumen timam kale fana duniyege mishalaki hunu gada duhegga datur kuffadiye mihege mishal hunu gadege menduru wagutuga gahegge daruga madukolla summa raha wa tarakaha dinge gasta dugo datur kuffadiye emi hunu ga duhuga mi gastaruga madukolla wagutu mi ena duniyege hedakura wagutu agona me kurani dature algon men hedakura komme wagutaki hedakura komme shikuntaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men gaakodde wagutek Allah ta'ala angwafani ya ayyuhal insanu innaka kadih e insana ay timayaki Allah hadime datur kurami heke Allah fara datur ko fadami heke famulaqi
Allah tiba min badal qur'ane eduha huriha mes tayyar wambi mi nurakkata algon men kurmetiga hurikan mi nurakkaluge kanimmata mi nurakkaluge faalanta kadat kuran jeheneka algon me hituga abada abadu baba evves hanega ghafil nuwe abada abada Allah subhanahu wa taala taqware timamene korefawa amartaki kobato bala ekan islah ko tawbawe timamenge hewmaltoge febbura kurman abada abadu masay kurman tiye emme kalonna wasiye kuran algon be duaayaki Allah subhanahu wa taala alamen emmenneki salih taqwawarin kumga levun adi alamen emmenneki min urakkateri daniwaltoga urakkateri wagutoga sabit kurwa ekalange suwaruge minbar kurwa alon kumga Allah subhanahu wa taala minbar ko devun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.